hospital. Now Dr. Nakacho say I did say Wobojum. And now in one person who say, oh, I did say Wobojum. I did it is a typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer, 20 year from and a from them, and a from and number for me at Yana would be, and a fake and HIV test up as a way. You know, over to me, I shed the amount. About when your numbers only some from what they eat. I'm a fan way and half for, I am a son, and I sang a night. After a person who said, Papa will know your back, I said, Emma, Nina would be a menstrual, Fista, I met the love boy, and you would have swore. Young Fidel must swear, the letters I would win in there, because the idea of the chair, but you're so from. Young Massey, or for you, Yanni STC workshop, no energy anymore. Jaya, it's my few to other echo sick, no minute that, you're not belly. 0244 96 49 22 0541 1431 68. Laboratory for a free Amedilab Diagnostic Services. I work for it from opposite STC yard. And I branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And then topic back I have fire can want them a prostate. The prostate want them and prostate enlargement. And then they can have prostate. It is a prostate organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I want for so baby a bema. And see prostate a gland be a the kit will be a shed by emergency to China. And the other pot and say, I will ensure be a the cat bema who's you. I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a nourish bema who's you send a bear or nib or bear ne who and come one a bear ding. But I did back upon a calf prostate once a mile, can say F. Johnson. Into prostate gland, no, you will be a film, I a friend urethra. That is baby a bema or John sofa. Into a honor, ye become once him. Into prostate gland, no, a idea be say a bema engineer, net and also a yakety. Into mostly no, ye advises a bema be a say unya bear 40 years, air qua, and a cell utu and more ever a medical services, ever regular checkups, at least every 6 months, be an 1 year beer, ever check it on the size of the prostate. Into your from the years your sizes are shy, who say, we no size me a normal, and I say, a yakesi. Into say a prostate enlargement, Rebecca say a day. Prostate enlargement bruni a kind of BPH, benign prostate hypertrophy and hyperplasia. There's a prostate gland na Americano, a adequate way be a young copabono, but uninia na and also a yakesi. The main cause of sad end of the day, shed and but associating with say a yini, a beman in an system, no, any hormones na a money a beman and also air. In the air from no nama prostate gland and also a yakesi. Ne a de how bebre abreno. Mostly no a idea be a case a tire familiar. In the say be a opa pebi enya prostate enlargement. Also, or high risk or prostate no unia a yakesi. In the southern opa pebi and now on a nebi enya prostate enlargement a man problems. And that's also a woman. What are the would do my 10 women? Me won sembisa the mountain susu kasa toto so amobiama sa wo senya won pla ne maami kuna yeda na wudidi na tem e wo badwam fa ne beto so sa wo se anya won pla ane maami kuna yeda na wo sia no badwam na mo bo atwede ato no ofia na dwo ma godin konti ba ko pempem ne mpumam me call police station ansam ne call court sanya wo hwe ne kunu na ya alomo a galomo
kalo cabbage robi aha ti senya umpuna no a yeden na mami usia na bontia na opem na kutia 17 years ni ukunu ne wonada sabe wo ba no kwa ukunu se anyinya ena fie cha Commander onye di na ontie me Commander Auntie Naa uso onye di na ontie me won sama mebusa no. Okay, good. Fama no. Enye won plan no a yede na kacha mami se 17 years ni kru nene na ada. Sabi osi na se mon oni na duane. Enye won plan no a wo yede nya sa information wo nyina. Auntie Naa ben kan sa ta me kwanchira ma me ne da. Men kan sa ne da. Men ko ma tuti okro no na wakọ ni fia a wokuta ba. Se okotu na fio. Ati na mbacho bi so wo de ma men kasa na nya anado. Me ma anado na nkono Ma mi yedi. Ana me ma ne be ka se wo ba no feduma ba no ba na ka se ne se wo ne me akọ abontene. Ana me si ankebo ene de nyame adom nyame ensan ye nie. Wo yiri ne emi nie. Ana na wujana ni fie ho. Sa na mo na ba ni fie anado be 9. Me na ba fie anado 9. Me pa cha no okunu nyina ne ba ye. Ma me ne kunu. Tio, ana na ye. Obi afre me nko afre me. Enfa obi akọ. Kasa na ye tio. Police for na be china na o ma manela na odwane. Mama, oso mama la, ko ko na mama la. To aso oso oni ni kunu ba mama ye di. E bi ba ko na me to aso wona wo kunu nyina ba me ha. Ana me ka kire anke bo sa anke bo, e de nyame adu mu nie. Ka kire wo ile mane nya won ti ase se. Wo boa. Me won se me pempo da. Won ti And now Oyerepa 100.7 abefo kwantempo internet na etopeti wiase afa na nyina Oyerepa TV so ho for wa fidie ne to na wie me no nantin kosi se no na bebo media ne judge kumpala ebisi ma me container aya no goze yankwa na ye container ni munia me se bia bi wom egugum osi egugum pimpim fo nyina gugum sam kampem na wati ase enti na yaba de ne yaba akante ne mayaba be somo yaba somo sompa maza ya kura ne kiki ne wo feedback o papa mo feedback o sa ai finance so ye nya nsi ye de ye wo feedback echedi ai o papa me da no comment ai na me de adom dum ye 24 December yeni ekurafo ye nyanka ne enwisia ne be hia bio sane wo Auntie Naa no Oyerepa Afutuo ahihye mu no ne sade atiefo pa amomra yen na afi bia mo adawroma ye de ensatu ensayemu a na mutie yen mo adawmo ye ba bio a eya de srede ankwada ntade ankwada mpaboa ye maame no ntoma kurafo de ane wono mpaboa sika emo anwa biscuit ni ano ni ahodo ni nyina ne sade yensayem a yesam se mo maboa ye na mbepia Auntie Naa ana badwafo ayi Oyerepa Afutuo na dwumade e bedafo awie 24 December no yentimi nye wada ma so wo mo bia tie numbers mienu fafa bia soma me na de faso a yensabeka na edi kan no aye 0598 98 0233 Mrs. Subio 0598 Akwama menyo 0598 980 233 na ushiafo bi wo California Los Angeles Manchua sofo anianom miensa Mary Asante Manchua ana vei Elizabeth Asante sofo mo se safi pa ya topono na o wanta meti ana chese ya gudie ti 151,000 Ghana can 150 million 150 million ko dwoma yanka na ntia wobu atata na bebe nyine Manchua na wobu atata no yamisa na tineni ya yamisa na won ton famra na me bambi so America friend awoke no so ene ya awoke Mr and Mrs Shweshwe awoke wo brofo awoke Natasha
Natasha Kwachiwa Amankwa. Okay, so say ene ne birthday. Ne maame mo kunafo dwumadi a wo mudie ni. Ni sika wo million aduasa. Na million aduasa na akrota to birthday nyoma no. Enti 2,000 Ghana cedis. Okay ne na buso Mrs. Amankwa. Omo ba ne awoke. Awoke dwumo no meto. Sa. To man sisi ai. Ya woni mo. Yenya boni birthday so ne de. Oh, Tomano. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to Awoke. Happy birthday to you. 1,000 let's go mesro bi anka ho ma you am nyina sinchai aju amesau aju we want to be one guess obi awe no mebi samhwe ai edu obaba de ya kan nyina ne se adofo bi ti yese Auntie Naa ane na badwafo di sa adwuma no ene om di mirika so meso yasene ano na Auntie Naa sisters Mary Asante Manchua and Elizabeth Asante I wono so ya friend ma nanama wamo Los Angeles California wamo abreye 150 million say yemfento na ntwie na yemfen kwadi djuma no mema nyankopon to no boase na onhyiramo ave regional na Valdi ewo Sweden wano so wabreye 280 Ghana cedis kwajo Innocent wanso abreye 1,000 Ghana cedis ana akosia cha Germany wano so abreye antuma wabreye suo mako park no mako edu ave yamponsa mame ya wabreye tuma miensa ave isoja ni baby so Accra wano so send 1,000 Ghana cedis ana enkwada entade ave the Church of Pentecost Atimatimumase Central Outreach Disciples Bible Studies wamo so abreye 500 Ghana cedis ana Mama Mensa Germany Bremen wano so abreye 500 Ghana cedis ani anu obapa yemfa birthday no anto mama no de no so okay akwa home kakra bi mama be your first case we mama de atwi ne birthdays na twitwim ne yesen egugum ani ani yakro no just first case say shadow so mama Matthias oba oi man pacho mo tan say we me pa cha Auntie Naa me je oso boy enkomo e me pa cha mi hia be me be friend akosi afrane me na atana 10 years e ko 12 years ni me ne me nka bi nhiem me no school asama Good Samaritan school me na me hwe school mu me ko barekasi ko to abulo me ko to ja bibia me na me ye edan ya ode me kwatene mu adwaye nim toilet nim egbabi ankura ne jonso no ehwa na dura nwumla me wo horo ho na me ne me ma na kogiro no madwale enti wo ma no kacha me se wo pedan ama me ti me ti wo no ma na bla bi ba na me so me hwehwe dan ni bi enti bla ne ba ye na bla bi sam se mama wo kunu se edan bi wo so wo pedan na me se an e no so ne me de me ton enti me se la wo kacha wo kunu se wo pe na wo nto no se wo mpa wo nto na me se yo mate enti na me ya se bla asa mai den ka me mpe e no so ba bia ye ba bia e na me se mate enti me kunu ne fle me na wo se mama bra Frank dan na wo pe na me se ada me pe e no so yo mana wo pe me se a me pe wa ne je ho me se a me ne je ho afi okoto fie ni we ma me na afi mu siesie me na me tue we kese ne ka afi o ma na o ma boy ba se boy ni meye wo yes ne light ni mu ade ti won ma me tin se be ma no so wo ton fie na me se ei ne fie de na okoto fie no afi na me ti da bi mi busa na o se ai ma bo ho kantim pesa me ton na me se da be won ton ti won ma na me ne me ma no me de kete ko sem na bibia akora ni na me de kete nko akosem na na dwo me ne me ma ne dem ti e de mu be bosome e no no abeto ties na otu nyina ma me ti me ti fie ono ma na me so me na me di school ni kanti asama na Sofia de barekese e free Sofia ko si boshen obi admi sa na me di school ska je se de ne ba ma school wo ho enti me di ska na me wo no ma na ne ba panyini no e frenti e kire no yi mi free gate na no so ma me di ni sika bi ana me ko tu mi trinsa se de me so me ya ka eti wa blabum na me ko tu mi trinsa se me kosua adwuma ti me wa adwuma mo na ofle me se ne ge obi afre ne se o ma na yiri kosua adwuma na o se de bi me ma me yiri kosua adwuma na o se wo yiri sua adwuma wa Sofia station wo ana wa frem na me se am sua adwuma se wo so ma me di o kan ti bi me so me ni ensa anu adwuma to se me kosua adwuma na me so bomb blood active so me wa magu machi nya me ne wo nko a wo ma na ye ma wo ye ntem ana wa se me nya adwuma ne mati na fie no be di Sofia store
ama me ti wana me frɛ ne wofa police na me so wofa sei na wofa ase aka na se wanye store ne dia me ne dede ɛna wofa ne so de nya abotere ti wana me kɔ ka kyɛ me master ne se master me pa acho de esi ni nti me so ma me mle kakra na me ntwen ɛna master ne so yo de kɔte ne fie kakra na me kɔte ne fie kakra ti ba hwɛ ni ma store na ama sika to so ama na me sa hye adwuma na se ti me hye adwuma na se me kɔ adwuma na wo frɛ ne ba baako frɛ no se maame ada oba ware na wanka mama me bi na me se o ma me da bia ntesa akora ne se da bi mama tesa ana me see you ti me da ma ampa mu a ti enwum na ada ne ye fi ada nti me menda enwumre na ba ma ne frɛ me no se mama me bucket ntokɔ bi pa wo ne me ako ana me se na kati do no ko se wa ye ne den no ase me kati so obi afra na bone mane se me kwa akɔwale nti aware na me kɔware ne so enya no kore minti me nya sa abone ne da na me se se enya no kore na akora na te ne wo ka de se do si ka se enya no kore de ma na enya no kore wo so minti me nye bone se bia ntia na me se yo mate nti kwa siada na akɔ foforo aba nipa kɔ ne se da bi kokɔhye adansie nti o mo so be ne dwoada no pa ti ada ando papa ebo ses na mi gina machine gate echi mi ko bo opu no mama se ne se oni me nti me nko mi book appointment ansa na baba na mi ajameje number na me ba fie na mi book appointment ma mi di ma tempa sa e na no kwada ma me na fe me ti ho no ma me na ba se ne ba ne se o mla me ja me o ja me so esuma o so ba ma me 150 million e dan na ba ma ne si e to e na me ti mu no eno so mo je dan na ko han dan 2 years ama me 2 years na so menye ne na ma je ne chena 150 no so menje so mo so mbaje o mo dan dia o mo ma me 10 billion ma ko du na mbro mo fie ama wo mo ma me sa billion ma ko du dia me ntu ne abena ntwa papa bi ma me 10 billion ma ko edu twe empra twe ai ma me and I want to say 10 billion. Now let me Samuel. Planchi would you 10 billion. Now Mrs. Robert to say, Mamma, Mr. Magic. Who bought on? Unya Jano. Debbie, because I go home. What in my many in UK? A dumb Boga. Just way. And a year day. Boga. And a year day. Now come as an of Associano. Missiano was a my crone. No kutamase. Namikuta mammy and son. And kutama say. And mammy and son. And announce I had it. And I'm a sign. No one paying for complaint. There be a mammy, where dear, and you are. Banner by. When one paying for. Onyem na ba ma se ne pe na odin yi se e complaint da timebo ba na bai wan na bai boga na ma bai da bi ende dem di firi ba bi na bai na anyem boso me se metumi ehu na menyem boso me ba ko ne na watwi mi na wo complaint ade misia na okacha me se wo peme no ana me de tu de nim se sei na wo ho sei ne de menyem boso me yakwa boso mi mienu ana wo so me so me fra bro kire ba no okacha nyankopon se ne yele wu na wo ba enti oba na koma beto no so no sa oba na obewale nti me na koma beto so wo na me mebusa wo sana koma to so se bunka ma fa so onyem bosume na wotwe mienu na nya wuri enti wo de obi ba no a so yam bosume na wotwe mienu kwa na begugu so ne papa na sa boga na gugu so kai boga fo bi mo ya de o jesu na ye dey boga na ye dey boga na ye wonyem bosume na wotwe mienu ni wo ho enso wonya UK pound sterling ti wo de koma boga gugu so ama utimo de pa me hu oba pemfo ko empratwe o sa wonyem a uwie ti de na ekenya o sa wana kata Ebenezer akwa wa pega ne nsamienu kata wani e pega o sa ba ko no no de ba ko aka ho pega Ebenezer akwa na ye fakata wani sande be himojia Ebenezer de akwa e de amame no wonyem boso be fatoro kwa me ofori amanfo ono se ye ba mu one day ni so trainer na hafri benko ni nifa sunka kra na me rai imoji bia om de be ma bia nem de be ma ho ti ye hwabna wonyem boso me na watwemienu den na be ma wo de nyinse na kompna twen ama be ma nyo ne shewu nyinse abegugu so bi ntia me pa cho na be ma na mene na nyem no na o yele na menim
ti I say me ne wo de ma na oba ne baaye say atam na oba no kula so awo foforo nti na minim say wono obi nete ho nti oba ne beto ye na no say na me ana sister efri no say na yele no na me say sister mpache ho na me bu nkotodwe na me pa sister ne che ho na me pie from ensi be ma ne nchen bi Matias ye papa oba bi tena poso me nkono enya fiedu enya afe nya mfie miensa tinye me nwanwa se nne boga ne maame se obeye ho manyina die ni ai o so obeye adentia kani do na wo ka wo nsem cha menyem ana se no obeye na adwen se bi kura na okotra UK kura na obi twiu na obi atwi afem ti bosume nkron untumi ntrase twema boga ya bedwa opemfoa sisimodire egugu so ti wo a boga na betundi me ba cha odi akura de to ne ho akura so di afana ne ti no be ka chana busu afo say oba pemfo na mfa no ai na wo pemfo ese no beda ajua mame oba pemfo ese no be na na so maternity announce dey me ba cha la me sha maternity na so dey na me sha ai atare da me na unyimpo na unya kuri na ne unyem de ne oboa hey Chochiwa bo so me say ko pe me say me de wo ye amaya sa ato so a mfie bi akire ochi wo so me nwotwe ai ko si say me de wo ye ko be so na free me wa sa amaya so ti na wo ma minim se wonyem me ba cha me ma minim na o so boga enya ona ase onyin se megugu so na ho sikenti o entwa ti uba no obusa onne enna boga no so onware ubio no so uba no obusa se ne papa ne hwan a ti uba ba mama mienu anabako yima no boga ina ne wan to aso bio mu so bosumi na watwe mienu wa ama kora ne papa kwan ama na anya na sede wanya pound sterling enna boga na de wasi adwoso no sa uba no busa se maame me papa ene hwan na de ba ma no me bale de ono ni misere papa ne boga no na wo hwa ne papa ne boga ai se wo je on be hwe na be hwe me ma no na se onyin se ai se ne dia kakra ginem ne dia ne de be gire mu so ne dia ne etima so ai ne dia ni be ginem wura di yankopo ne dia be da ginem ye de da ko na enyim de na yo so ne dia ginem so obedi kakra guso nti boga apinfo nyina macho ase apinfo ane hoye wakono ka hu obi kura de na nafu ado a wei wo se ne pese o ba mani je ho na so ya mompa ne nyame nhye wasundwe mu sa wo se wo ne kunu dia na ya toa ye nkomo no so na wo se ko biemu sa triangle ma boga ibugum sa ha boga na ne yire wo edi say na ne yiri wuye ma ne so me pa cha ne yiri wuye na ye be mfie miensa se mfie nan na me di sia ti adentina so ahia wo na ne yire wu obi ani ho a wan for wan ko ne fie na ode ko tena school dem se nkware ai tebu aye kotwe nyina nyama ngwa Did you want to go fee, boga fee, and I on in the year no baby or motias and year no wampa, not a quarter school there. Me pacho na yele ne de ni fie ho no me nim ba bi afie ni si ba me wo se esi soro me wura mu da nti wo ka kire me se ne yele ne ena si fie no fi se be to na diska ma na yele ni si be te ne yele ne de na e ba se oba ni wuye no oba na maame ena ti fie ho nti wono de won ko fie ho to one ne mani nyina akra nko fie ho ti oba na maame sa dan na kodi no so ye boga na ne yele no so ye boga de bi on de no oga na he no Ghana mo twem plan fie say ya twem plan me fancy 11 12 day 12 years no amana nya ho ade me ba cho ho ade ne de time a obaye no awokoya wo ma bim no ne wo me wo fa ne ono ne wo fa tena ase ye hyehye awo mugusu a mo ye ho adwuma ena minim di na okoya wo ma bim minim de ba ye nti a fi se de bia so ore me kasa fi se eda na o ma me ne koya sa aware ne kwa no ne me kasa nti minim adekodie nti esi ya o ma me akọ je sa oba no
ekoti oba ni tiri nsa de ama ne ba na agye sa wale na ma ne ba no ti yehwo oba na wawo na afrani a ose boga na to ne din no ti bema no onim se ona nyem go de odi ka anya me no onim se ona nyem me pa cha wonim obo na mane me pa cha me bo na mane ba no de ma na mane ti odi asie no de ne nyin se na kote no ka se wonim se menyem na onim se onyem a se onim se ne dia minimum dia man kan kire ne so akire no o ti se nne ukofa akora ne ba se boga na ja onti memfa akora wo anka obeje ono de obeje me na memfa ne ma no umfa ne ma no so da hu me na memfa ne ma 8/1 say 8 months boga as boga ni jere mudodo wo call 1 month 8/1 and now pay 8:1 and now 1:8 yeah, didn't na boga no so mpe minim ade ko die nti a wo so wo mpe me no so kro mi na no kan chem se wo mpe me 11 years wa kwa ba mpe dodo say ale de efi sam na try de won ko di wan ya kra wo hoda ti okwa busumi nsi ha acha 6 months 7 months na wa no Jimmy be score 8/1 ni cause am rese ote UK ti ye den na say 8 months nyina wo jire mu chen do oboad ya wo de oboase ne do di korie ei wala wa ma twa nwuma mai o baba ko me ma bebere unu jo o ma me bako ye kwai o ma me bako o papa bebere one mo twa sa nwum ya mai entwi wa ma me bako ne papa bebere ye tuni din say o ba no se say ba cho de afrane bako ne papa bebere ala mo yesa umi enya de pa 9 months na nka me hwese so wanya obi mpa bra menyem mesrew ma nyankopon sue me asumduem na fe nkomo bia e watire yeni na obi anyem so obi magugu so 8 months de enye tene me chona se wasininim masini woni unu zo ba manager no kwa de ano de me ma se de onti me ka se be ma ni nyame za na hwa na eja o na nyo na ba ye foforo ho ade ama ne ba se o se ma me de o se nyo de ne pekoye ye ne ba ne se enam se onkwaye ma na onim sa wa wo mienu wonim pa wonim me nti di nti na nka wa wo mienu na o se ne ba ne ba ne diska man what na 11 years wanya ho ade na ne ba soma so me ware foforo ma no di ekire di ntia oni o monti maame no kra de maame no mom de o mpema asem de bi obedi ma di ntia minim onye mbosume na o ma ne ba ne fa o ana kache omo oje 10 billion de meje I'm sure obeje na 1:8 de so obehunu 10 billion di 1:8 wonim 10 billion di de meje kache ne akwasi afane ne maame mo se mo jami a 10 billion nyesa me fa mu fie ne mamo ne mfa mamo chena mo so wuntimi ntume kope mo se mo bebe kan 10 billion de agu ho na mo 150 million de kra de amemfa nya hwe ana de amemfa nya hwe me nya UK final yes o baby the Scotland yes say wo awodi be ma ne tekura wunim baby owo yes say na ne ma me no we o ma bagana na ma me de mbacha o bagana o ebu akwa na be ma no so be ma ndo da so UK ho okoye oba no ho ade wo frɛ no de bia ye kasa o se ne ma me de 150 ba o se de 50 aka ho ama na ba ye 200 me se menye o sesei unye wo sesei 10 billion entwani eda ni nyesa da ne de ni ntuda boga na wo sei mienu aka nti se wo man no yesei de so man ye miensa na me am so me o miensa dada na ada wo de nyinse ofrefo na ma boga na still tomi ye miensa so ka so be hwere de ne ono anasema so ka so hwere so mefama de boko ti o man se 5 6 Amrenjua ti 1:8:6 ni a permit 3
Entwiwa na de number si abre. Hey, eku entwiwa bena entwiwa. But mo fa burger no to so e nidi. Odi akosi afra ne. As young as no say they are 30 years, 40 years, over check on prostate size no. Inti mostly no say cause a prostate enlargement problems be it made ba ma ho ne say obre e wo Johnson. Inti mostly no be hun say obi ho a wo Johnson a be ma na Johnson tentem. Inti e be friend frequent urination. O Johnson ya be 20 minutes na Johnson side no. O Johnson ya na Johnson side no. And a lot of times no complain and call for a time nocturia, which is a numeric and Johnson. Into be say instead of say be best story be 1 or 2 times in the night at Johnson, or to me story be 5 to 6 to 7 times. Into Sano crowd, the main nay, or being so say or Johnson na or Phyllis Johnson one Johnson in a Obe say na ne bladder no or Phyllis still a Johnson kakra e wo ne Johnson twanum. Obi so ha so Johnson obe say e fe bibi dribbling. Obe so oba Johnson na still a Johnson e so ni nyina hu bibi say e fa ho a e say oba Medilab Diagnostic Services ye be scans any labs e dey ahwe dey ekoso e fa wo Johnson ho say prostate na ya large and I say other urine problems be na wa ni na ya be shama enti so unya sa symptoms here it say oba Medilab Services na ya show enti mostly no complications or was urine prostate enlargement ni say it mean ma urine retention na chese say because I want to make engine so you know they be an Johnson e be aka Johnson twani insistano it mean ma urine bacteria infection because Johnson say yankopon abon said that Johnson twani ye ma APA no this is the case I will prostate no push on urethra na ye kano into Johnson e ba kakra na ejai into they be a bladder no Johnson bebre na ama infection that infections are here can so it may travel echo kidneys which is idea pa and sometimes so urine retention no the urine no bebre ana e ka wo Johnson twanu mu a move it back to kidneys no your friend of hydronephrosis it is that hydronephrosis are here can Johnson na kidneys na form develop say MPA no they say Johnson sign call back to they be free na ama o kidneys na esene esese ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu se na the kidney failure ne ade bro nti ade esese ye ma ye ni ekon ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years that's how try man develop all these symptoms na ansa o de na ba that's how de ne ba Medilab ni ehwe no ne hu se ne prostate size no normal na se kese a no hu some of the things that obetumi ya ade aboa no se bia ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana se ne lifestyle bi no obesama sa complications na sa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry betumi dey abroad ne say then I make beginning a bit me urinary tract infection into symptoms now order than a bit me increasing more then any be say be abedun so bebre ne ade and I be ho so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e be bladder stones
Nti because Johnson no ain't me emba complete no. Ebi ohana crystals ni bi abobo. And our bladder stones to me ma obstruction. Stones na ye can it me ko urethra no mu a. Ana say bibisa na asa block kwan na ain't me mba ni so moja Johnson na ain't me mba no. Na sa stone na sa ko block sa kwan no. And I send me can before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no. And I say mo amunim say kidneys so dey enya problem a emunsem kran do so chen bibia enti ya dey say ye ma ye ni ekọ ho. And I say Johnson also o tna sia na say o ma ne ye kesia no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na uni option bia dey say ye dey rubber ehye o berma ni. And only a friend a catheter balloon, and also a home complications, the brain, discomfort, near day, and I said, you said, may cry away, a shall cry. Only on for intimacia because of rubber na share was it. And a prostate enlargement na ye can once a bit me about a prostate enlargement keke, a be a kese can I a friend of BPH. A bit me about to say, Casena, I know. Cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we me dey nye cancer na me dey ye cancer this oba e ma ye hwe say ye check you prostate size na ye hwe say we ne dey abnormally enlarged and I say ye sha growth bi e be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend of prostate specific antigen it means say your levels be a timidi hu say o we na for me within the normal level and I say e was sora and I san what biopsy I no ne be say o prostate no hu kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe say ampa prostate cancer na ebi wo moja mu and I say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer and say uhu nentem a yetimi eso anontem ema o uhu nentem na say e first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple but say utna say na say bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya o say me de na ntimi nye prostate cancer nti na o de te ho na ye fa bibi metastasis. Auntie Naa asem no de abra wa ma waka no what be stand say asem no ya tena se aka asem ni fro tumfo ho asem na ko ne family ame ya tena se aka so we were waiting say omo be frɛ yɛn no omo ne ya tena se no omo aka omo adwene say ye de ehue be de ya ka na ya ka ni hu ya ne sisi nipa be ten na frɛ me say oba ne neti Auntie Naa I will be happy say kamenu mi onu betena se na woman we wo ho na adansefo a ohima wo be yi asem ni free otumfo ho ma yetena se kan asem no all of them are present na yet their presence are there na yet nyame ekuta Bible asem a me meka no mi ni ba ku sei emfem film ana me nso ba ku nso nyeden enka ho Auntie Naa woman waka de a wa ya wa beti wonom say wo beji 10 billion no Mama Auntie Naa nka ye busa no wadama osno so wonya ne hwe one na atwi so 11 years ni wa wo ma me nsakra ma wo ba no kwara me nsa ni nyina wo ba na to omudiri onya ne hwe onwia mu nso Auntie wa fa cha ba ya ye fra ma wo ba no Auntie Naa eye na ni GP say asem say about ho na ye benya justice for each other Auntie Naa me your ba time mi kutan kwalastic me say ye Kristo ni asem a me ka mi mfa bi nka ho Auntie Naa ababa wa we me ba ne wi a wo ware no sebe wawu owu ye no na abusuafo mu wo school abusuafo ne ye omo adwunta wo mo bagi me ana me di mi 3D akyerema wo be story a wo be ko school ho no
no obi abetu from no di abresia ani wodwane kramanya ya di nyefra na ba abetu abewura abeti school nenu asumigina ye amerade adum timi school no sebeta prato Auntie Naa di anka wala mo ade no enhwehwa mo ade no enye ono na anka sabi hodi ni na anka wo se midi mi hu ya ema mienu eba me ba na kwemu media wo ba ya na aka atre wo stay school no aya ne ma mienu no ne trama ne ma ne dia eno so na court nim enti etumi agi school na ma nkwala ni suta Auntie Naa me pa wo chawo me ba ne hu ababa we no o 10 years ni na mi wo tu ho ana okofa ano na mi hu se wonyem na mi bisa ne safrane wo be yi wonyem na asante die safracho oba wonyem die se woni ne da akwala ne kura mu fi wo de aka akwala no Auntie Naa mpacho wo ma tension mama mpacho me tie opa me so technical mon check o mo Facebook so monte enti sa wo ba we die me ma wo ne ntena ho Auntie Naa nyame anim ni me fence yo me struggle se me ma ne ntena ho ena me ba no ene ne tena ye me ba ne ti me bibi matam wa baba we ye ni no sre. In fact, to be honest, Auntie Naa, I'm a very beautiful woman. A 72-year-old woman, beautiful. I'm making you now. I think you know I'm made matem. Not a venti. I'll buy a baby matem. No, not a whole woman such a school or I mean to one day. Ebium. Just standing in Yamu, not a banner high, dying flat. Oh, about when I am not in a stay. Or quack or high or no banny, but run if you run a car stay. And Kalani dogs will move saying if you into my own months now. So meeting this ano. I will Mammy Pacho, a club so now ban hard nine, minimum or ban one quite every day be our high. Eh, flat or they make with fear as a 1 penny. Abney, what ya manua? 1 more 9 1 more tanka. Made that flat as me cry and no you don't know your left and right, outgoing and incoming, contributing on a table, so you don't know anything. Excuse my word. And Tiwana Ubetina Kumuho Auntie Naa sister ya baba wa ya otwe otne Kumuho no ye fredi bi se ehim mi kutafia na me bana koto ono oba na koto na otinu no otifia onim to bia video tanya efie nim finti me pa so ni pa ko koye sa video no de ne beba ni pa ko de sa nioma na ekosisi ho na ada no ohema ne ka kire me na ohema ne ka kire me se mo si nkura ba na de be ebilisi fie ono ni nyina mo de beba ni nyina mo de sa mama mi tie pa ko wani mame mo de ni nyina beba ono oba ni mienu efi ko na me Auntie Naa asamate ma me ne be dwale me so aka yedin se me hu efi no yedin dwale me what's in ekasa no nyabotre mama to so enti ni fia otim ye fin na mama wana so ase nko ye video ne mra Auntie Naa se me uko plan me se who invite me a met me about what na me ka asa na wo beba TV so nka wo be free other party no said me pacho producer ne se waye ni nyina nam se mo free wo no me ntumi hu so wanya wo ne wankasa dia Auntie Naa o me number Auntie Naa me pacho me kasa yo mama yetie o Auntie Naa the woman say mama mpacho me tie me ka say you bisa abna say yan asante ene Ghana amamre mu no Sabita frate a china semunti say yakwa relationship mu a yahwehwe obema na wobana yakwa na wa ni fie no yahwehwe busuafo maame ana papa a china semunti Auntie Naa mpacho ento asumi eto asumpa pacho baby sa baba we say me onimi say wa afia kumpo anasa wa mama ma ake ewo kuntu aka se mama
A woman said, one me and Casada, a woman said, never relationship from now on pet. Now, so many banana. Yatuni bi me ona na ebesia wo antina pata ento asumuta ma me pa cho me no ba ne ba ho the school bus green na ba ya opamo ye oba de ye me dance ni opamo ye si abonten e na me hu fie no me pa ye na ya me baba no ye ba no o me ne ba no baba ko be ma ba ko ba na epanyini na ye sa me baba no ma mi apamo me ne ba no e wa egu akwa mayentino mente Ghana oba na be ma no oba afane na nkasa me dance ni wo sa asema ma me wo kan ho ma wasene nkasa asem ba cho me tie o Auntie Naa mo pa ko o sabe ya bo kokoko ba ko na ya Auntie ni pakasa ya nka mo kokoko mpire ni so Auntie Naa mpato de me kan ento aso mama ko ani mame de me pesa me kan se ono na ese se oba me fie ma mienu Kenya wotimi huru kwa ba mi fie ha fe no no ko nim ka daache oni me wo abutia relationship a wo wugu mi fie a ko be ka sema dia me afranya ye wo mi nti bia ma fa che me pacho Auntie Naa nto afunu ana mama ko eni mame enti me ba no Auntie Naa mi kuta Bible for that time me ne me ba ni relationship one ne yaka me catch ya so wakofa painful Auntie Naa me din aya Auntie Naa me pacho one me sebe oba wonyim no akwakofa na elemusuo akwachi bi mu didi matam oba na nim na wo Auntie Naa me ya very beautiful woman o me ya presentable amabobra abranti mi famani meye pomo ama yeah me ya very presentable and respectable person me didn't me na book ya for through me 42 and ya wabu. I'm not lying. Me you be atake. I'm not just anybody like that. Ti mama so for painful no kwenti na wani anyere hoda. Anya sense that you did matam a. Uba ne di watam na kete se ne di watam. Auntie Pato, Auntie Naa. Mama Sambisa. Auntie Naa me pa. Oh na ka me busa we chese. Wona wa ba ye yesi oba foforo ho ade amano. Uba na odi watam ko ade acha na be ware amano. Auntie Naa me busa no. Ehọ na me ba no. Auntie Naa me pa cho. Me ni me ba ni relationship. Me wa ha ya ba Ghana, me ne papa. Ya wa ha no me see ba frame me wa America. Me kuta Bible mi nchan kuntumpo. No frame me say mama. Afrani say odija toa amambe. Ofadi ko see your cousin ba ko so your sofa to America. No mo frame say Afrani say opamecho. Boni bia wa ye me function. Na wo hunu wo ba. No peso ye koye ne ho ade e ma no Auntie Naa question am bi say ate ene de me nya ade a esre a me metumi akoye oba ho ade ma no ena me nua bosu afo na katen se ma forget it because we are there oye wo ba just ma me bi say afane ne say enyam bia no oba na woni ne wo ho no me ya siri ade ama no o wo hene o ka kire me say oni ni ho Auntie Naa me pa tell se me ni abna empo abna wo contact relationship and obi say me say ma me ni to one ne wo ho a se the first time me hu ne ba no ne ma no se ne ma ni nie no mi ni mo omo mama say we dey dwa to a chese omo agye to mu say ya fomo mama fache no tumi busa ba frane se we mami pani a wonya adioso ne echenyame ehirawo ti sanya wo koye oba foforo hwade a mama me ba ka wo se uji aketesi telephone na na be pa mi chewo eye me afrane no na pa mi chewo mama se when na di watam afrane na di watam sen ne mpran ya ode na ba Auntie Naa afam na America ni tie ni yo ne mama tie ni ye pa
abna me pa me to me ba ne sing opa me to me koye oba na wo hu no mo ne mo land e na frane so ni oba awo miensa etini fie o wonte ba bia o sa afrane fie e na ote antena me di nyampa to me respect u bebre but asem what you ni fa ko wontie me die no ni fa ko afrane se woni na jai enso afrane fie na mami te woni na jai no atina tie ma asem okay metie tie ma asem mama na se egukro egunkro antena tie mi ma asem o enu obaaye ena afrane part o ena ne papa ka se yem fa nsem antena oba na wo ware no anya time abrana what woni ni so ordinary antina abrana sama me beka ya antina me nkasa bi do odia se me bedu dia obi ade ni bi bedu to be honest yeah abla ke dem wona me ba no ho tire no wo Ghana hasse ana ne ho tire no ana ne mpuna dada Obana obewari no ne mprada da ana obefa no to take it in a court 3 years ago antina pato ti asem ne mu yo to obana befa ne koye no ana sa obana no akoye ne ho ade timi wo ho ana odi kaba se 2 weeks time yakoye ne ho ade obana afane ne ho ade di mavis na ntachi anji ena otwa afane tekiti ni kwa brochire me wanji number be ma mpache enfra anji misano what's your line so ai ma wo boa obana afane ne wode mavis na ntachi me wode photo wa ha ena me wanji susu picture e ma me nya me obi a picture ma me gina won me defend ma wo ba no na nya wo ba no sa ayi no anji na ba na ye no ho ade no ayi anji ni kwa no ye no ho ade kwa nka nya me ya Medicine no way. Medicine mama na baye no ho ade ama no no. Nyabotre. Mama mpacho meet you. Wo boa. Mama mpacho listen. Say one line so nyabotre. Nyam ni ye ni enyina ye hwehwe. Nyabotre. Auntie Naa ki. Oba na obefa na andi free ni dem no. Ade koye no. Ode ni koye na afrane ya return afrane back. Onim sa maybe when the stand be fan ko we sa na minimum no enti santi sa me de mako na de maximum ma chiro sem phone odu ya no yes sign no mo franji no yes sign no oba no sa we no na afrane si obefa no Auntie Naa ki me catch afrane ma me pa cha oba we ko din krata me visi na ntachi woni abrochire nkrata na me pese me mama me too adwa won ko din krata ante echedi mama me too abna gwe na no kasa bi man na me dinya mpacho me nkasa bi me sorry bi ope bi onko okay mama wo de mama mmram sisi ano mama ye make it 2 points me make it 2 points mate me make it 2 points say a year again afrane osewa ware ebeka be 15 minutes amayako akoye no ho de na afna be wura ni fie ha wo bu nkotodwe not mama me pa wo sew nam se abna di ansem mama me di yam pa cho fa me nam se abna is too late because obana go se for ha pokenya fiaba mi be tie wa sem na tom be na me tie be ya na me follow ayi no offer na me to spondo ene ekoya ne ho ade na Auntie Naa pa tie yakoya ne ho ade wie na abna rengi ne no katre me se mama pa chom pete me ne me maame eba wo fie na me katre wo ta abna minifie enti mema asem abna katre me ne se Auntie Naa pa cho tie ma sem mama mpacho meetie asem abna katre me ne se asem ku woni wo ba na ani de obenya adade afenase aka asem enam sister ihu se wa threaten my life ti me de ne kwa ahemfie the next day ma me kosama asem no ana okopi icho ohu se wanya asem to kodwan fo a ohima bi e wa sufu aho no ohima ne frɛ me no pa me kyerɛ se
Memfante, Namtino. So be cut will say, I come to Albania that Yasia car, and then we have to wait. I am. And there was something to me, the job, and on him on the car, obey at them no pamicho. And I ye at them no base you. And I cast them, cast them, you know. Nana cast in fact, yan try say, ye via, ye be soon, or you will be baba. Auntie Naa kasa ni nyemu. Afrane no was friender. Auntie Naa Emma obi metna wani 95 Emma na no ye ding. Mama onye dindindi o 11 years akwanto no enough from na uba frane no say ofi no wani ni omati 2 years dey say 11 years. Say how many years? Auntie Naa me dinyame pa. No mo ba no wo fie say Auntie Naa me dinyame pa tewo. Auntie Naa me dinyame pa tewo. Me dinyankopon dini. Apa cho bebre. This sister we say ya wa ba Auntie Naa. Omo ma ka o. Mama accusing no say Afrane hwe ne ma o. O say Afrane did not dem. Wa did not ho a won na 11 years. When him say what too kind. Dia what tin say. Mama mpacho adan mama nkabi. Wadan mama say we ni die. Ti nyotin say what be ware what badana. Wa hwe na nanom na emom no. What be ya about you accuse me on that side. Mama, when your accusation, woman has never shown me anything. Yes, so uti kwa makacha and say, won't chance won't go that what's the wedding attempt for 11 years? Makabi atrano, maybe atina one thing. Then the mission may tell me say, Obana Bowa Mania say, one in a giant. Kadu Ghana craft when you could come for one pass. Obiante ho, one my giant, one time what it. Nothing, what was so? Because I'll say the I am not judging you, Mama. Me say, who say you are using your son no and someone what catcher or you can say, one obey a jay. Some will back catch us on in a jay, they are final. But me also would say, baby, I can form a pin for young fano, ya get to my mamre. I can form a yes, say, my dear to Mama, and also your mamma say, we pass one in a jaya. We pass for when you dear say, no, Baba Manekano, and no prana. And also your mamre. Oh, Mama Yansha Shabna, ni na wope. What the for Beffy, or so what for Mano, and was a boom crow, and son walk him. Oh, maybe was way down, Mammy. Median come and pour any money. Nemo may Beffy have a says the on your mere shamia do say no, Yamon some number so. Maybe some penny and pass a fanning only ye mana. Well, near Queen, now wait there. Ya worry and Sunny Abesuno. I don't see you come for Mama. Me Catra will say, Mimi, a magic, Tabitha Fractal. And I'm not sorry, Auntie Naa, I'm not just any ordinary person. Mama, I'm so warfare, Yamisha, some kind. Miss Wolfie and Yamedia Maono. I don't cry in Sra. Send a man out of woman. Send a papa moi. Ne papa moi. No, himself. Omuna nanemia. Ma me pato nana numuni no odibia betia me da na me ma ko pipa abnati. Auntie Naa, what do you take me to be? No, what do you take me to be? Mama, se ko ba so mo jan tu nana num abnantu no nana num ni asem. Yemfa se na wa wari fufure. Nti wodi o maame aboni a wodi aye wo no eso wo nana num so. Maame awo batampa mi bu se o. Sa abna anya ne niema yie. Wasese niema hwiagu ti wonana nom so afomo ti ablanti umpa wonana nom ani mahwana me pauto bebre mesraw me dinyankopon di pauto bebre me dinyame pato mi she abna ndu hele na me nana no me dem so na wo wone ne wo ma tu bi o minimum
Mama pacha ozu wuni se me na oba na o matu e da na no mo ba fie do o man nkra ne 100 cedis wuni se nkra ne nya ona na me da na o man nkra ne 100 cedis Mama pacha ozi wuni mo na no se me na oba na awo be se me je ona oba na 10 billion me je mo 10 billion ansa na me to afri fie ho 10 billion ma ya mintui Kisa obana di kaka se kwa me metetie no ofie ni ho a e kwa yo fili afa so wuye no sa kwa na mso afa so mso me nyangui ena obana so ntimi nkumi obana ne kaye enti me pa acha me je 10 billion no Auntie Naa me pa acha o frame me fe wo ne me kasa na abna na me take ansam Mama me pa so nya branka manfre wadaro mani die mu ena mabra so na na masia o Mama ena mabna so ena mesia o ena asem ye nyina ye dia no baba ye ne ya pa ba bia de poma no besie na tie dia me kan se tie eya dan ye ba baby school na wo hono sister welcome ko sia mienu ko school mu hono se ako ni mame Auntie Naa me di nyame pa acho opa ochina mame ni misenya nchire na me no ko school so for yanjira aboso mama so over so sia me ba sa me ni ko school mama se no kai etwa ne tia na wo kana Auntie Naa tie na me me ko kudu masem no me ko kudu masama me kana se ya ba be school Auntie Naa tie ukwotu obi no ukuta ade ba akwa ese wo ye oba wo try say ade no be value up to 2 if you are costing kwa whatever 1.5 Auntie Naa baby obetna ye ni school no me perfection na Mr. Yanchira possibly mani ni bekia I will bear any cost na mini ni sia mama nti antwa na ma school na anye ye Auntie Naa someone asembisa Jaba baby antwa go school no Auntie Naa pato car say yes engine a hard you na ya proprietors ana abna se car una ya headmistress ala me ba cho there bi ye de ko si o se de ona ne ba ye ma me se na me ye watch bibusa na me ye watch my Auntie Naa ne ba no ama me hu se o de bi ko si o de no ko si o se me nya watch my dabi na odu ko si o se ye den wo de me ko no se me hwe na chi ma no na wo na school na gu school ni we da so te se me ka se nkura gu biti o ko school enti de enti ama me ni school na gu no school na ya abrosan no na ba bia na ye te fese na ho ne nya abrosan na ba ma na betu so se o be flow so enti wo tu so mi na wa ko bubu dan no mi na bubu no oba na tu da no so mi na me tu so mi ni sika na me de akotu dan se be ko flow so mi ni sika enti oba ni mom na se wo flow dan no so no tu so ma me ba cha me ye adwuma oba na mama tena fie bisa oba no wo hu me na to tamelo me ma me ye banku me ma me ye toba mi ko binam keje tia me mi fi ba keje tia kwa na binya 15 years kwa na minya na me ha se be di do keje tia ai central market amen yedi mama sene waka no ewra no de o se wate ase ana meboa afrani aware nti munya no kwan no de onko na mom no efie ne de wontu eye tie Auntie Naa ti school cars wo me ba cha mintu ma me mintu school car no school car ma me ka wa asem no school car no na school gate e da bia na ya bo what ai ma ton ya bo to be Bernard to school car me ka ba ma me ka cha me say me ton school ba se ni mienu o panka ba ko na sprinter no enti ni pa ba so man 150 million o so onje I will jail you ma me ma o pa cha ma me ka me de nyo do be jeli me jeli enti Auntie Naa printer ma me ne wo bali mom na wa asem ma da ne efra wo ba no wa amfa na wo momoji asem na ka ma me ne wo bali me na wa asem wo ba na ji mi tra on fie du no eni akire sprinter me to mani uni aba ma ye bo afa ye bo ye me dance ni wo kati ye me dance ni afa ye bo ye me dance ni e wo ka na me to in Auntie Naa ka da dia no de ntina nkoton school bus school na dia na dia si abrosa ni se ne yire panyin na pen so asiri nyina ewu papa ni me na de yire pani oton da bi
Oba brand near in school. Suspend me, I'm a pension at all. And I want to. I'm a maton, you tell me talk and say, Nadiano, Ukuma, coin. What can some menton? This sky by us, and I'm saying, Nadiana, your pesca and first cabla. My master was Kumo, yes, Mita, yes, I'm so kind of so much antenna, and to me of Ankura, and to me, I'm to talk, I'm to go ma. Obama to son, I did be young and for says, I didn't Nadia, this is Yabrosa anymore. Sana dear baby woman in Hasino. And I must make Mr. Ma, I almost say for fro. Me more be banned through my shop from the Machimin Cotum. I Senate classic, Yesica, a 200 million. Police for that time was going to be done, Namatoy, Indomos, going to be done, and Antana. Senate you. Master, I am a dancing, Yabachi Master Cotum, Yabachi assistant Cotum 2 days. My action, you go to jail. I will tell you. Who don't tell me about Banamlani and tell me nobody being in now? Who tell me some of your day? Mammy, who tell me some of your day? Mawalo, Mammy Pacha Mawalo. When I'm a wallow, Wabana me wallow. I made a material class, Wabana me wallow. Maybe your master, my cranaso. Wabana me wallow into my body, the moment, Chinyon and me batch. Maybe no Yanos or my Obanamla. I'm a bad me, Mewalo. Mammy Pacha, my melon, Mewalo. I will tell who's the winning me? I don't have a jelly me. Winning me, Uber Jalimo. Mammy Jai, Miss Rami Patopa, and my man of my pacho. Midinamili for a chop, my man of my pebium. No, I catch them all the milk crying for Miss Rao. What the man wants in our cotton? Me could be in police station. I never found a Miss Rao, and my man of my pacho. No, both rally from corner. Catch your body so one fat. I don't know, catch your body some more banning became empecant in our call. One of them in a wasp, one young in a wasp, would have been to me, Yasam, that will bother them in a yasam, into my banamla. One man the power of attorney. Mr. Obama power, and you made your 10 billion. Obama power made your 10 billion, or none of Bayomu DNA. One of the DNA, no Sometiana, Macacha antenna, dear than the mayor, into Blabayama Obano. The end is so many Pemo Jabiaka, Obani Moja, now banning test you, minima the credit DNA, Obama may DNA. Obani be yere se nkrale nya obade ba mefama de akọ ene menye 1 cedi midi bibia be cha oba no 10 pesos kra menje na mom se nkrale ya obani moja ade a adiju go mi se mi be ti o ya na ka me hwe TV no so eni pa be 30 na afreme ni pa be 30 na afreme enti na me se bi no ni asem ti ma obani mom mfa ne call no ni mi ni asem de bi ma me mpa cha wadawro ma me sere wani wona me wa asem a wo jeli na wona wodi mi ana Mama, what do you mean? What do you mean, Mamma? Mawo? Auntie Naa. Mama, say what do you mean? Talk 50 million. Can me told you school as if you good no. Me the year me pa cha da Roma obi headmaster teachers your school for go be ya dance here. Ade ebe ka 3 days am ya be school na boy na hye na de no. Na enkra ni na wo school mo me pa cha da Roma ma oba ne mfa ne call. Oba be ma ne mfa ne nyo na obedi me. Nyo na onye me. Nyo na ne me no twe mpana. Me no ba na atwe mpana. Me pa cha da Roma. Ka kuma to yem. So obi ne wasemo a em say akosi afrane wo na wo hu awei e na wo se ne pe wo ma me se wo mpe wo se wo pe se wo ma me se wo mpe na wo so pa emfa na chi after 11 years nko ma me nsem dwato a emeyi no asubrani wa yi mi ama enti no wo so ye mistake wa ko ne je dare a wo agobom what in America no diulemo ma me ne dia diulem 11 good years when sin animu da ne ba me ya kanti so ne ya ka what is here no mpa wasem ti so mpa nasem when sin 11 years no akodwa to a ti ukwa diulem and monkeys they play by sizes obi ne ma me wasem a ayo backers what in America no sa mama no po no so mpa wasem auto na mama ma che no wapom te fain che no se pena no mpa wasem it was a mistake oh amma wo hu kwan na che no who you are
and chesa maame ne se no aba so so won pawuntia ne fe na chichiri no ya betwe manate wo be yusu adentia eye ne ba ka wose upedwa to bi vie mienu miensa no wase ne wo yaka wone ne yaka afia nso kwa nkasa mama afisha pamada ze me martin kwa mama minire so akrasi nyado de metete bi abrew na wudi ne badachi mama ko ho pamo mi yo enyeshi me na ne ba ne ko tipani pamo oye den upedwa to afo school na ode ne ma ne oba na owi ne ma ne bele me na se no wi ne ma sa bele no mo no mama de nkwa ode nkwa na bele me mplensa e wo school mo me ni mama kasa kwa krasi ne baba fi batanta mama ne ano won peme de kwa no minim se enye easy se mami bata wo hu se wonyem na ne ba ko fa wa ba obi nyin sei hospital. Now Dr. Nakacho say I did say we would and now in one person who say who I did say oh would ya did it is a typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer 20 mu ye from and from them and I feel bad for another woman ya na would be and I feel kayen and HIV test na person we ni na no bet me ahwede ama oba wonye na person ni some from what they aba fan wo yen tafo anasa na nine I feel person who say ba ba no your ba na say dem ni na mu wo ye menstro fi say abedila wo ye ni wodi da so ye mfidi o maso ye de test would we na bi kasi e di adwede che e behwe so fra ye o kuma say oforikro ye ni STC workshop na ene di hwede mu ye adwuma fi twada ekosi na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 143168 Auntie laboratory work for your free Auntie diagnostic services. I work for from opposite STC yard. And I branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And the topic back I have fire can want them prostate. The prostate want them and prostate enlargement. And then they can prostate. It is a prostate organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I want for so baby a bema. And see prostate a gland be a the kit will be a shed be emergency so chana. And the other pot and say I will ensure be a they can't bear my own shoe. I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a nourish Bema Hunsio, Senebea, or Nebe or Belsia, ne who and Quamuano ebeye ding. But Adeba Copa, air can prostate once a mile, can say Efa Johnson. Into prostate gland, no, ye will be a firm, I a friend urethra. That is baby a Bema or Johnsofa. Into a honor, ye can want him. Into prostate gland, no. Idea be a say a bema engineer, net and also a yakese. Inti mostly no ye advices a bema be a say unya bear 40 years qua and so utu anamo ever a medical services, ever regular checkups at least every 6 months. Be an 1 year be ever checking on the size of the prostate. No. Into your from the years your sizes are shy who say we no size me a normal and I say yakese into say prostate enlargement Rebecca say day prostate enlargement bruni e can BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no na say prostate gland na America no adiketwa bi ayankopon abono ba unyini ana eno so yakese. The main cause of sad end day yen share the nimbati associated with say nyini bema nyini na ne ho system no ne hormones na emane bema na eno so jojo nti from no na ama prostate gland no so kese na de how bebre abre no mostly no ade bi a kase etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk prostate no unyini a kese nti so na o papa bi ana ona na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also
ewo mu a obe check on as young as oye no say bia wo 30 years cry 40 years obe check on prostate size no ehwe inti mostly no say ka say prostate enlargement problems bi etimede ba be ma ho ne say obre ewo jonso ho inti mostly no be hun say obi ho a ojonso a be ma na jonso tentem inti e be friend frequent urination ojonso ya be 20 minutes na jonso esan de no ojonso ya anasa jonso san de no and a lot of times no complain and call for a time nocturia which is enumere anajo jonso into be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night ajonso no or to me sorry be 5 to 6 to 7 times into sano crowd in the main ye obi so ho say ojonso na ofilise jonso no wan jonso ni nyina obe won say na ne bladder no ofilise still jonso kakra ewo ne jonso twanum obi so ho so jonso obe won say ye bibi dribbling obe won so oba jonso no na still jonso no so ni nyina hu bibi say efa ho a e say oba medical diagnostic services ye be scans any labs e dey ahwe dey ekoso efa wo jonso ho say prostate na ya large and I say other urine problems be na wa ni na ya be shama enti se unya sa symptoms ya say oba a medical services na ya show enti mostly no complications or was urine prostate enlargement ni say it mean ma urine retention na say because I want to make engine so you know they be an Johnson e be aka ojunso twanu insisano it me ma urine bacteria infection because Johnson say yankopon abon said that Johnson twanu ye ma APA no this is the case our prostate no push on urethra na ye kanu into Johnson e ba kakra na ejai into they be a bladder no Johnson bebre na ama infection that infections are here can so it may travel echo kidneys which is idea pa and sometimes so urine retention no the urine no bebre ana ekawo ojun so twanu a move it back to kidneys no your friend of hydronephrosis it is that hydronephrosis are kan Johnson na kidneys na form and develop say MP no they say Johnson sign call back to baby free na ama o kidneys na esene esese ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu se na the kidney failure ne ade bro nti ade esese ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years and that's how try man develop all these symptoms na ansa o de na ba that's how de ne ba medila ni ehwe no na ye hu se prostate size no normal na se kese no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no se bia ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana se ne lifestyle bi no obesesa ma sa complications na sa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry betimi de abro ne say then I make up beginning a bit me urinary tract infections into symptoms now order than a bit me increasing more then any be say be our bedroom so be brain near the and I go home so I would do so cry and emotion show near the obi cry or do so cry and I say who say moja kakra ewum and some of the things they say if be bladder stones into because I Johnson no ain't mean ember complete no ebi ohana crystals ni dey abobo and a bladder stones to me ma obstruction stones na ye kan it me ko urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na entimi mba ni so moja Johnson na entimi mba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and say me kan before no say hydronephrosis no it me damage kidneys no and I say mo amunim say kidneys so dey enya problem a emunsem kwa do so chen bibia ente ya de esese ye ma ye ni eko ho ena se Johnson no so o tuna sia na se o ma ne ye kese no wa mehwe na wa nya bia medications bia no na ya na uni option bia de se ye de rubber ehye o be mani
ɛno ne yɛfrɛ no catheter balloon ɛno nso ɛho complications bebree ne discomfort ne ade ɛna sɛ bio sɛ bɛrima yi kora wei ɛhyɛ wo koraa one oho kafo ntumi nhyia because of rubber na ɛhyɛ wase no ɛna prostate enlargement na yɛka ho asɛm no ebetumi aba sɛ ɛyɛ prostate enlargement kɛkɛ ebi akɛse kɛkɛ na ayɛ a yɛfrɛ no BPH ebetumi aba nso sɛ kɛse na ayɛ no cancer ɛwɔ nti yɛfrɛ biribi nso prostate cancer but ne nyinaa no because the symptoms na akɔyɛ very similar to one another no untumi nka sɛ wei me deɛ nyɛ cancer na me deɛ yɛ cancer this uba kasa me ho ne nkɔe. Good afternoon. Bacho area ide boko. Bacho mekuma o UK e friend no mama test. Bacho wo se what say afibia moya adoye ma ewisia ne nyanka. And wo se memfa e mo half bag royal umbrella. Any scarce 600 cedis. And family money way. Pejama me. Now I come out here. When you have bag or full bag. Full bag. It's a 5. Auntie bag bako. A more bottle bako. And you have bag. And a scarce 600. Well, come on, Nidibium. Marthes. UK. Birmingham. Okay. Birmingham. Yeah, then I say. What to scan be home? 600. 600. Yamishano. Dada, Pacho. Pacho, a real bro. My sister or UK Liz, a friend or Esther, a Jepuku. The honor do a friend of Mamiako. And also the research books, a full scap, Baku 1,700. Hello, boxes. And a pain, exercise book, 1,700. Was shipper free UK. Oh, yes, your cobre mine, Yakosesa, Ediaba, all mine, Yadana say, Yami in Shan. More funny books lento so, Yadana sepa, Yami in Shano. Okay, Mama Pachawe. Auntie Naa, me pamucho eye de boko. Eye Catalonia ene Barcelona hema oho. Efreno Nana Amwa. Nana nyako abronoma. Mama ntisa fa ni biom. Barcelona. Ene Catalonia. Basa yankwe nana nyako abronoma sikenso so ka ho mede amano medase ene the birthday enti ni kunu nana meya giabo ene ni ba nana pna man ena idahosa ena Emmanuela sa profei na si omudu ma me birthday ama wo mo nti kakrei or the man Auntie Naa ne na bedwafo say momfa na mo man happy birthday. Okay, yemko happy birthday. What would you birthday be awoka ho? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Na me pamocho ni dipa manfo ka obi ehun ene Nana Sarah papa. Yedama sese mobile onyi mampacho wie de boko. Dangerous spices. The prostate size near rest away they abnormally enlarged and I say yesha growth be bema. Yewo other labs bi a yebetimi ara ne ama o ebi ne se yebetimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say yewo levels bi a yetimi di hu se o we na for me within the normal level and I say e wo soro a na esan wo biopsy a no ne yebete prostate no hu kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe se ampa prostate cancer na ebi wo moja mu ana say ebi ni and the good thing about prostate cancer no say unhu ntem a yetimi eso ano ntem ema o say unhu ntem na say e wo first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple but say utna say na say bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya wo say me de na ntimi nye prostate cancer nti na o de te ho na
ye fe bibi metastasis na ebia prostate cancer cells na move ko blood and money wo other organs na say by the time na obenwu no na after they are too late and the other complications are abrewa anka uba amedilab ntem ma yehwemawa and rules are and only some of the things are yebeka fa prostate ho nti as I say obebe maybe from 40 years or even less than that and our papa bi and our na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana okay usubo din cheme Pastor Medine Laura Anne Marie Ofolikwe. My stage name Yaya Adepa. When I made the third winner of that Chihima season 2. Okay. Amen. Pastor Medine Ferida Salifu. My stage name the KH. When I made the fourth. Okay. Ti then at the mobile. Pastor Area Boko. I buy a kitten some 300 CDs. Ede babwa enyanka ene awisia sele onyankopon adom yanse ho den se ne o mama na papa die yanse kitansem 300 se ne be yo monso sabe koma no secret be na ma weni this year pacha me beye akontintin afahye na mbeka safa abato ho asundwa ye pese ye wo ye mayimu kaka cheme asumje ye frame asumje esanse asumje ara na mehwehwe sa asumje wo fia ema akomata yem asumje wo ye mayuma ema oman no konkan me mamenom me papanom nananom man penifo NPP NDC any party nkaya ekanyina mesremo say ye betu abey mama yenye baako na yemfa asumdwe ene odo entina ye mayimu dwine wo yaw pese abato ye betu kokomoti menye hu kokoti na wankonya amane wokuti sa aboa bebe onim se wo hwihwi na wato amenema ka otsna afako ti se wotu abani wia dwine wo medam wase mama nsema nei oya dia papa bien na oso ye Pacho me kasafa okwaya enkranfo faso to omobadi abedinto Pacho ai hello my friends e pojemo o fine okay ya mama re ago chemekenyeme ago ni mekename nike mena ochie abawo bi legbe ewo Dani manone ochiwo suneshishi kejelemo ago chemekenyeme ago ni mekename ago yabie minu ofio wanjepo minu ofio beke mami ketensi di eba akeshi wakeje gbekekpo minu oba kele oyiwa don ago chemekenyeme ago ni mekename ya tudi ya bed kofa 10 cedi nyina brasisi ya tudi to aso ma me be wedi ya de be ma no eni wake what edu baby a ye beto akola ni din gbeke achole Frank ni obli tra ni omanyaba ya wow Frank ni obli back on nane edamwase okay bon sama no ya de cha ameniaba wanyeso yaw hey nkwade oyi mami tie odi awoye pacho me so make us a farewell reading in Samansi e krata obia na dwemu da ho
no wadi infie duoche anase obrusa atwa to de kire kwan a obefa so che na japade so frimu a wo akan mamu no so bi frimu a adedwene achi ansa ne che na japade de enti a make say adedwene achi ansa ne che na japade ne say adedwene achi no na ne sasa afri abusuanim enu nti yetimi che na japade lawyer Mr. Kain Samansia ajako ni modija na busuafo niere ne nemba ema abusuafo ni obibia entie insamansia odija na busuafo pato kan wian makase ahwefo etiefo impenifo ne ajajefo mesho mo se mo be ye insamansia atumaje pade so efise owo hoi eba emo nkae unim da ubewu nti mesho mo se mo be ye insamansia atumaje pade so na wo achi no basabasa bia ensi wo obusuam medam wase lawyer bonselfa meni ajemo ho enem se role play omunyina ye no etasum peace ba kwa bedinto and I will so I want renama ria oso nim da be wo teacher to ho mon page mo na mon kam timpa na mon to nyom ba ko dana beto aba be pay ya sasini e ya bodin de maye pacho mo nyina mo so nyina ho eno nam de be mamom yen ara assassini e ya bodin den mayen moja na nanum shegu nya de to ho mayen edumene wososo sebe biataso nim diantaso koto krane ne apese mi komenya ediyembe mud amaya sase hodo atuse o minu sebe yo o minu sevinye yo eyense na hose o manfo brabetre o minu sebe yo o minu sevinye yo eyense na hose o manfo brabetre Korana tuchi yebeko God bless me mama to fi say aka na watching na kakra ni ne ekwa abaso o say man no ebeye yo say nye yo amanfo yenya o ye brai ene betre si ye pasumdwe a ye bra no betre se ye pasumdwe ye wi a wo ntitwi no ye be kobrofo ne dia kaka wura fi ho a ye kaka ye say ye moja na nanum hwiegui edemahe momienkwe. God bless our homeland, Ghana, and make our nation great and strong, bold to defend forever the cause of freedom and of right. Fill our hearts with true humility, make us generous, fearless, honesty, and help us to resist oppressors with all our and might forevermore. And help us to resist oppressors with all our and might forevermore. Seven.
Mama de mamma knew. Ghana didn't miss them. Naima. Okay, that's a me and Quay. Jadi kami dia sudah kesian kamu cedi ampun yang kupon. Esan nana kami ni pempese biti seyo. Asudah terus menung kamu me angka sama ufo. Mr. and Mrs. Bonsu. Mecha me angka sama papa nene director. Director kwa kunsia. Mecha director wana na Benya Royal Hotel. Mecha me angka sama fashion designer. Madam Mabel Agwafleno. Mecha wafo Gabriel wadancha ina usu anyasu. Mecha me angka sama school proprietor. Mr. Malaki Amankwa. Mecha me angka sama school master. Mr. Samuel J. Mecha bibia so votes my mama timidi mkunu mosa akanse yimu. Okay. You don't say. The Edika made the Aseda Kessie Ebemo Otradi and Pon Yankopon. No cried the name is slow. Now against the first audition, I'm a film because said the night a sea corner, I'm yamshi shimmy. Now it's cry me, so Yankopon assume the mabedus and pensuya. Now Aseda Kessie and I'm the Beman. Dear Tosumino, Mechiame, my name papa, Mr. and Mrs. Salifu. Aseda Kessie and Koma Mikromuhini, Nana Asari Bediako, Nana Wonkaso, Nana Piao, Mechiame, Madame Boza, Mechia Obibia of vote mammy, Med Damwase, Yankopon on Shamu, Baby Amudi Muyis cano edi vote mammy, Yankopon and Shahoma, Med Damwase, Yankopon and Shramu. Okay. Asida Kessie Koma, a trading upon Yankopon. Asida toss me a new comma my parents, Mr. and Mrs. Ofolikwe, or Sabra ma buying Tikun or Tossimino, or Sabra ma Tajamna, or Nase, Sawan Crocromia, or Subeshi, a fashion designer, what to Miss Atari way dear, and Yagro, Ma Phyllis, self a cell locatina, or Dansuman, Sahara Junction. Asida toss me and Asida toss me and come on, my fans for you, Yamutumami. Baby, I'm with Scanny Free Abia, Eradema Hob Shema, Eradema Munyes Cab, Samusicasa, Eradin Stram on Yamukesie. That's him, Yanuatsi, Yamusurfe. That's him, Yanuatsi, Yamusurfe. That's him, Yanuatsi, Yamusurfe. Munadam Hoka Cray, Boko Yahima for Bacope. Efatamo. That's him. I'm also from Padam. That's him. Okay, Nana bro, Namoko bro. Yeah, that's the same. Mobile name for you, my dear, and Tosono Emra. Akabiwana. Okay, that's him for Nekono. Nyaniba. Missing your matad and Yanni Berry. Okay. Yeah, and cause of a birthday, sir, can nothing come a second story. Papa, your birthday, sir, Yensa, a kind on your tossini of Achi Yakuanim. Kwakunsia, I and a Kwakunsia birthday. Kwakunsia, I donate 300 Ghana cedis. Mrs. Alberta Tagba, and also every Irene John, Hormone donate 300 Ghana cedis. Ave Mr. Dujam Fia Boa, one also Oyerepa Afutuo marketing department. Ajadu
ana dodo no afra no ene ye mini abema ba ko Auntie Naa ni abema ba mini abema UK for papa ene ye ne birthday afa several dakwa forestry commission ene ye nua so ne birthday ye nua by birthday afa nana kwame ntim anso awo immigration service wono so ene eye ne birthday Portia Osei every ni papa Steven Osewo ene ye wono so birthday Anderson Coleman wo sunyane Azia Hospital anoso free Alberta wo UK ho wono so donate 200 the man no ma vida every majwa ho ene eye ma vida so birthday afi Dr. Prince K Yaboa strong mind ena dodo no a afra no no da so no every na wofo ho anti ousu a ho ai strong mind da so na pa would we na basa to so strong mind pa ana ya abofra birthday ye gira afide so na ya fa kwanya we so obi biara ana ya ne birthday no ye ma no trinkwa obapa right me come case toso mienu mama mpacho mota se area yi pacho area idea boko Auntie Naa me pacho me baba ya ne sister me so me yare kakra me kura from nti me yare me dadem akra yi de me call hospital ewo Roman hospital me ko he mani afrant on de me ko ye duru ha ya se akra yi yare ofefe oda konwam na me se ade no mo se nti omo ma na duro mo hwe ne ma na duro na me nim se bia ye oxa because mo ka se ye fo yare de ye oxa ti ye be fie na onu abako de otoso me man de otoso me enu na danfo ba ho no se sister de wa ho sitie ne de enye ye fo yare na ye sister wonyem ti wone ne ye san no mu yiyi wo ho no frɛ me no se ma na me se ho no se ma wo hu hwi ni nti sister wonyem wo na me se obua obi ane papa wo abosume nan ni de bosume ensia ye mu de na akre wo kwanyem wo se ma me se sister nyem menje akinyi so de wani nye nti wo hu hwi nti ye kota de de hwe Johnson ni ahwa akra no ye hwe na se ye no kra ye beba bebo amane no mo ko ye nti kwan sini me wo ha no ba no se ma me se hu no se ma me se sister nyem ade na so me enu me sui papa akra papa wo mi ni obia kula ma ko ngochi papa bi na de carbon no ansole biem ashana ifie num ni papa ye free mu busumi nsia yi mu de to so 12 no papa ye wu no wa hwenya mi ani makro ko sku yankofo pone mu omoduane di mame kwanyem na senya wa obebodua omo de kwato ni ma be ma ni sie so obebodua mi nim ni ba bia obebodua na mi si mi obebodua dia enya hwe me de ma sembe kwa Auntie Naa na me dia ba Auntie Naa me slow me ni bi kofo busam sam ye de na nkura no kura mu didi we afi no anya fie miensa 11 months ma no anya fie miensa me nyimo na no papa ya le bu be se ma stroke ko se de papa ya ntimi ansole me ya kakra hwe ni ji akone aba ye de ni ba bedru ya obi okojoge aba ne ho atone kakra obi de ka akobọ no wada aba akokọ do ani mo ya ni pakro de carbon ni biam ya hu no obi na etwam no so obi da getene ko hwe ya me kunu o mfra me amesi ye rade wana atimi ya wi wana abiri me kurei papa e ba hon kurei ama me o se abra mama bo so me enfia me ansa me pesisi bi na de nkra na gumi ni so ni obi ahu me o ka wa asem kira me so ni ma me ni papa kunu obi na ti wo kuma se ni ma fa ntimi pese me ya o basa ntu de tenase mama tika ni ka me show ma penta budan bi kwata plot kra ma boba na me de nkra na gum na wanya asumdue eni okokwan so bakra o menya body atoto adi papa yi kwadoge aba obi de ka akobo no yesi papa she fridge uko da so she fridge yesi na usum ya fe mi yesi na wi akra nso na akonyi mu yi me kwahi me ba hene me ni bi me chi ni bi makansi se mu anta ma o de to bo nim se mu o ya pa ma esununko fine said kafra yeti ase oh so ko ka baby oh what mommy wa ka ka na baba show me tu asa ma me so bebre kafra papa ni yesie no anamboa de de ka bo wa bo amu asie no
Hey, no sakatwa no. Oh, susu. Not an asuno base. Oh, by soon. Mama, Abba. They won't say this in any abba. Name mommy Judy said the old brain, a crea when your manambua. That's going to because I get to almost a school for monk. Mommy, no bow on him now the brain. Anna, be before Froca home. Make a home. How a door so in come, cry by the DM. Auntie Naa, me and I cram the bed, I cry way back. When coming to me, Mackenzie say, I dare bet you, and I must have been a sorry Messosa, many as a man in Sus Miss Wana, after I can't say more than oh, Cecilia, no one, some naye, baby, cause they're dumb anymore, dear Bremy, say, also ba under age, on him. Timmy few send no one, some naye, Becca. Brahma no so on ye, Obebodia. Can no one some near Becca? They say, Sakas, I baby, but also so on your case, Kamba. Until Ukono insurance in your bedje, and now say your bed. Dear Naya, your mount now won't tell. Tea, your baby, your bama, one you know. Missy, dear bit to me, I yana say. Bama, a quarter one you know. And what you man, maybe. Timame crying. A quarter of you say 16 years. Now, Busa also wine and you know. Also, a bit the big man. Big man away. What's it before? Banner a big man and you know. No, Uncle School. Me pacho school. Oh, Papa, we know. Na, oh, Madame for be one of the old way at you. Where did you know a dear queer school to know be fear? It's about our canoe and then a court. And now, Mupia Coyano. Or buy na me wa wa anti mo pa we etete wona na wo twekran bai e na akra ne bai me panyin de we di na chi na e bai say ma me so hu wa say e abi say ya say big man so na sister akoda ma wa ti gono no wa di ti bofo do na sister go ogu na ni ma ase no ti e na omo wo me nchen ne ka say wonko na asema aba na so omo me yes ama men kasa ese beka honti na mebu afu se we no minya na mebu no no mo se umu wani nya koye na akoteta enti tena se ye wie na ye behwe ho asema ye de akanti omu wie ye no media minim se e bia e agoro eni se omu ko hu se wodenya mu no be ma no wahia no ni pacho minim ni poda ti mo ye de di nyinse koto nenim di akra na obeye ne test no ena ne maame ne papa eye di me band otoso mienu no na danfo no ye bofodu police station ho no no na danfo ti wine na de koto nanim na danfo na de koto anim na danfo no adenti na untumi fanko don so ba nensa na unfanko to ba makoro nanim na akora na danfo na de ko pa cho di eye ni se na me yale no ma se na wo ba Oyerepa FM unyare Oba no nyembo so me say me pa show e konum nie ti 5 months obi anyem oba se na danfo na emfa nkoto animu baba nko mfa mu serious cause all parents e wo se na papa ni ho nanso o ho Oyerepa de wetumi aba bema na wo kohwe no na wo ne na ka sa akwara keto a wanyem no ti amra no wentumi akọ na danfo Intimi okachim so bebedu anyina yese ma na ye no kra ma me no ye po wakwa ma waka se ye kire wa ye friend fun so da obi anyom ba fun so na de hwe no oni abushia big man oni abushia oni abushiam opo no ahwehwa na wofo na wo de ato o manim se big man samoni a wadini na wo de telephone ehwe no ma me wo so wa ma 8 penny was an Penny no was Penny was saying na mibusa ma October no nya 20 years Penny was 20 Ketwa was saying the otoso mienu so 19 Ketwa was saying Ketwa pa no ne ketwe 3 years no o se so men kase bebre ni nyo o se say me ni madwuma wo ye Papa is one na nwene ho wo 8 one na nwene ho se wonu nkonkosi o one na nwene ho se hwe ketwa krosi na so o so we dia sefra
na 80 sese obeden obako obeba na 8 no esanse supervision mu ayemrenti wono so to wodo wonyem ko so for Mike ma abaya no nchem kwan a wo JHS nia na wo se twom via o corporal punishment le die na wo se de ba ye twom man kasa Bible kwa kamfo abade mai nene ya se ye nka ye de Bible o se ntin so aba be mane dwane afri ho ya tra me go 16 years JHS say Bio no kasa JHS say there Eban say na onyem Pacho ka chem so be ma miska ko school fees big man Oye hwen Oye be ma menene wo no be ma woni ne wo ho JHS3 yes unu book e na wo ho obi a onu ye na dwuma as electrician woni ne wo ho what books actually on to answer woni ne wo na ye den Pacho no ka chem se membla magis kan enkochi am school fees ntim pacho sika ko to school fees pacho woni to school fees pacho dad what to be da pacho dad jadi ntina be ma woni ne wo ho e na be to school fees Pacho mi obi obetu ya mam wo efisi a wo kindergarten wa nga ulum ka fa so num no fo Pacho dad wani tue wusu ni obi a kindergarten nga wani tue abesi ne ene de obeka chen so ni obi o tue school fees ti yeni du aya se na fa ko tue school fees oni tue school fees Pacho dad you must have no ma ba wa ha o ana me boy be consult me too said them say me yamba me go papa me go na wan san ko hu biem ansan famba me misi me go JHS 3 onye menene na wo ho onene wo ho teacher say ofi twempranya ne me boa me ma dodo say no fa JHS wo fa no ya beje Pacho dad wan kase de mesia kani nyina wa han ne o se ya mama ya ne ketenke o mu se so se fa be man o so JHS 1 me se why na fa o se JHS nya kwada e na fa o ne o se na mu wompa o se ne sister dem e na o fa me wa suru dada na wonam o be ka chem se be ma ba ko o ya me ka boys ni nyina adina mo yesa God bless our homeland Ghana any mama to aso na mo hwe menin na ho ti dia no ye ma on na ho ni ma no dia no ye ma on na ho Pacho ni bibia ma minti o kasa onye bibia ti di ofa free Pacho fa me free ti o ya dia na ma on fa free Pacho ka chem se member ji me ko na un sakan Pacho dad sikasa na na okoje 300 CD 300 Ghana enti wan fa ma mpo wa fa bredo do se ba ko hey kuma mi otunje onyo mobo tembe na nya okoda mo fa ba ko ko jama down food na Mrs. Star down food go food to ko no ka say nti me blambage ena koji uda ko ne iska Pacho da bo ka say nti od be man na ko ya na enye iska no dia na ko ye woda mo me ko no lock in gate no ka say nti onim be have say so onim have say so ya na ka say me nya menses no ka say me man nhwe no also me na me nya menses no force me have say o be bo o ma me amane Pacho da ade kwara makumaku 8 kwara makumaku 8 o ma me na mu ntumi hwemo na so ye we eye uko school no Pachai uko odeko edafom osre ko basre me
Eda form. Kwada me se de besi di ho fe wo no. And then I'm here, big man. Sister. Big man. Hello? Big man. Hello, mommy. Who name sister? Sister, me say na name ni. Era Kaino. Big man, me am near big girl nam no. Now catch him so I be am 300 cedi akochi am school fees and buy now na me have access no. And can't him so me. Ain't you know, daddy. Wo dey Mati ain't you know ya say ma akosua. Any snap. Yeah, what ma modua. Pachani. Okay. Only men die. Wait ma. Me no wada. Minimum wine. Unime. Tokosia ne snap ne bojia. So it himself both side ya metal wech. Adenti. Bisi bojia ni sisia wo kasa no so. Bo. Tie. Maka so le bojia na nya no. Enya no. Adenti na so me no na nyuma adenti na woni mu vie mo ya meto me ne ma da for ba ma meto kan beto wa. Ba meto me. Woni mi vie. Oka like na ka me say wonyim na di say. What dem call police station me catch them say so we give them no na nim dia on your black with some kuta snap e go up to date matem ngabi obua o ka che say obeba kochi na abakochi ya uni mi efie na aka say obeba kochi aba be bodia minimum vie uni enyo antides fie na akwa na enyo na afa me uni me dia afa me uni me dia o sa ti wo so uni o fa me da when kan fa me da mama ogono when kan o fa me an mama ogono wana ka za me jiro Joshua e ya wo dance ni Abigail ya me dance ni Joshua so ya dance ni so wana aka ye o kan no bofo da bontene me kwa so re kwa na me fele se me fa no send to se mama ogono sina ona jiane de wan bokwa be hu ato akone kwa wan bo jiane kwa be hu ato akone wu na be wu me wu so fo ne me ndada na tena o mprana mi mape oda o pe me so anka ne one ko pe me anka ne one ube ura me de uni abige be ura me de ma mu wi am sika na up to me wi am sika me de to day sika me de to day no na ka che because obe manu no man de uni mi abe me be pe de all them uni me so uni me na ka so uni no uji a ne be nya ube wo to akone kwa like electrician na ya no be o be be shefo me wo mama kasa uni abige be ura me dem ana me pie na me ni ho se dem me ba na mo wi am sika ana me obi ani mo bi esi de otimi be wi am sika uni me esi de be wi am sika ma ni ye ye ba me dem abige na me ni mo no wu me ni mo abige na do be wi am dem wu me ni mo uni me eni na de we sia me pa eni na de we hu me wai hu me ye na sister mo anu nya den manu nya di bo for chrome akwa me ti ba be sia oni wa kasa sei manu nya den da obi ma ogono esi de adentina wo se manyem wo na oni me fie na up to now se me meto o ba meto wan me meto kan meto an kan me metima ba be catch lo da bi so se enyo onim na nyim so se enyo onim na nyim be bogie nti bogia no big man mami akora wuni no mami me fa so akora mi ni mu no but ye chere se akora bi mi me fe na bigio o ba me dem one day and wo dey akora na ye aba o beto ba no na me ko store kwa begin the minimum net area and me jadan ho ma me ba ye no na me cut down this can I la and am kushi begin na busa no say akwara no be share dem ho ujan ho ko to ba ile oba no ka che me say wa hu say ska gu me fridge ni mu and wo say ai like when you hu ni and wo say ska our fridge ni to pa yi bi le fa ko jo phone and oyibi ko je ne phone eti da de me ba ye me hu say ska na ila eti na de chere me hu busa bigel say fa de sakres kala and was it na dan fu stand there dey e chere say sky le e fridge that day sister go me that day na me hu stand kan na we dey na hu say so fridge was see already on chere e bigel no hwe e bigel so is kan 200 cedis you stand say one is kan bi eti asem for na asem ko atiko da do I'm going to report to my police station before the police station was say Akrani said that day now only began to run me them home. Remember small begins uncle Tom more to me and I'm forced to Akrani die and I'm how
na akwara no so onim no hene ma akwara ma penida o se nim plan the enemy enti so se that day na oni Abigail me wura me dem ho no ena se before so na me die dia ani Abigail no do onim fa ho no omumbusa no se Abigail kan that day no ba no pie free me dem ena me kam na akwara me na akwara die dia me need problem mame bebe no fa Junior on can real. Da only Abigail on the corner fee. No. Da Benjamin Abigail on the corner fee. Nyoni Abigail on the corner fee. Benjamin Abigail on the corner fee. Okay. Nkwa usafa wadam foneti ko. Many Abigail on the corner fee. But me nkwa na me call. Call no bebe. Me call her bear 5 o'clock. Na when no fee. No nkwa na on. Boy bi kura mpo be bom. Boy bi be bom. Ne ma me ton pa bom. Wa fawo. Wa fa me fa dia wa fa me na kanokle. Mommy, what say? Udina, tie nye entrehane ehunehuna. Udina wabo. Ene nyame adum obi ntumi mfa nyinsen enhye obi kwa. Tidie be ni wo beto aso ahwe na mana wo. Nyame adum a tie. Me mama so nkasa bi. What I want to go police station. What go police station? I said no catch police what say. What say? Acho obi afa go police station. Obi afa go police station. Sena obi afa go police station. Sena na dey ko catch any man say any nti. Unka no klo. Obi afa go police station. And sena na ba be catch say nti o dey ka ko jaw ma me na ne ma me abe animu nti no no akasa. Obi afa go police station aka no kle. Na big man they say nyinse na aba udin so na wabo ti wo be hwe na kabosome nan ama na wo nyame ya adom a owo a ye be ye DNA mami mi so dia me so kan se sa kwanja me na manye mo ne dia omla yen kom yan kasa bi krom zu kase ni ya ma shrap ni kosia na ensu kase na faawo tamu nensi ensu kase ene bra wo so bra mi so mi wa bo sum bebre ensu go mi fie wo so bla mi du achi mi ye achi mi fon be du achi ko krom wo ko to kula wetu oni nya ne kan no wenya papa oni enya ne kan no bema tie enya ne kan no ya to nsa from say wudin ena bayoi wabo omodi fufuro bi anka ho tipe time na joada bra asemba nipa na eka ho tinye wasam ka mesi udin ni me fie wono susuro ni me fie enti me so ma hwe ofie me so me ma hwe ofie mommy me ni problem because no big man Mr. Electrician also ba me fie na me ne dai if it's also you want 5 months no ade me fie na me ne dai ade ti oni me fie no nya hu ko ya so na ojira fo so so de wakwa ha obi e chese so bi nya adwuma man boy police ni and of friend say ni kan ko police ni ba bro yet na ma na no ka sai akoya won fa na yet na ma na o so won fa me on fa na da me nya le hwera big man on fa na da ma me se me ni naida unko ho da si akwari kwa minimu no one day pe na mi hu no kwa obi de me wura me dem up to now akwari kwa minimu ni what about unka no klewo o twa agiani na ama media na de o be ka chem se hu ni me onye ni papa na agina no so akwari am dance ni wo be wo to akọ ne kwa wo ukuro mo no ne se fa ukuro mbosom ni shiga me okochinie onti se unsu hu ni na bra o si wo fa no danti bra maji de na di ntibra se wo fa ne da o si wan en dance ndo ohini o se wo fa ne da maji de na di ntibra na mi ka cho se enya de na wo fa ne da wo pri wachi obi a wo fa ne da wo pri na chi da me se ya ji de na di wo fa da ntibra dadwo da hia yen na mi ka cho se akwaro ni mi fie ade ti oni mi fie o so no man o so fa me da o si o se man de bla eno so wa ti ase no wa ba o fa me da bla wonya de onye wa pampem Ajani beche de kaya na kwanta dem ma kwa amedila kwa family ya bema kwa anka na ni se sella bi wo kumasi ya no kwa e twa e bi mu no kwasem se hodie test na enya de se oferie sawa kwa hospital na doctor na ka cho se ya de se wo bojem ana wo wa o pese o hu se wo ya de se wo bojem ya de bi te se typhoid afa hepatitis B
D&C, diabetes, cancer, 20 petrimum, from and afro them, and afro background, and number, woman, Yana would be, and a fake HIV test after a week. Nina will bet me a shady amount. About when your numbers only some from what they eat, our family and Carfor, and a son, and a sign. I feel person who said, Papa will know your back, I said, Nina would be a menstrual, Sister Abedilla, boy, you knew what it has. Your figure must swear the letters I would win in there, because the idea of the chair, but you're so from your mercy or for you, any STC workshop, no any teacher anymore. They are a few to other equity, remember that you're not belly. 0244 96 49 22 0541 1431 68. Ashefo Yachamo Free Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I a branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And a topic back I have fire become once a prostate. The become prostate once and a prostate enlargement. And then they can a prostate. Nti say a prostate a organ be a warm mema. And say ya take prostate sa ya kan wasem because so e won fa so bebre e fa e bema ho. Nti prostate gland bi a de ketwa bi a she bema jin so twana se. Nti ade pote a ne say e wo nsuo bi a ya de ka bema ho nsuo a ye friend seminal fluid. Nti is like e ade bi a nourish bema nsuo sene be ya one obehia ne hu nkwamwa no ebeye den but ade ba akopa ye ka prostate ho asema ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem a friend urethra that is baby a bema o Johnson fa nti eho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno so kese nti mostly no ye advice se obema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba Amedilab services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check it on the size of the prostate no nti ye wo from the yesuan no ye wo sizes are ye shy who say we no size me normal and I say kese nti say ka prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni ka no BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no na say prostate gland na America no ade ketwa bi ayankopon abono ba unyini ana eno so kese. The main cause of sad and the yen shed and imbati associated with say nyini bema enyini na ne ho system no ne ne hormones na e mane bema na eno so jojo nti e from no na ama prostate gland no so kese na de how bebre abre no mostly no ade bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk say prostate no unyini a be kese nti so na papa bi ana ona na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also e wo mu a obe check on as young as no say bi a 30 years 40 years obe check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka say prostate enlargement problems bi etimede ba ma ho ne say obre wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a Johnson abema na Johnson tentem nti ye be friend frequent urination Johnson ya be 20 minutes na Johnson side no Johnson ya na Johnson side no and a lot of times no complain and for a time nocturia which is enumere anajo Johnson nti be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night Johnson no otumi sorry be 5 to 6 to 7 times nti sa no kra won ntimi na ye obi so ho ase Johnson na ofili se Johnson wan Johnson nyina obe won se na ne bladder no ofili se still Johnson kakra e wo ne Johnson twanum obi so ho ase Johnson obe won se ye fe bibi dribbling obe won se oba Johnson na still Johnson e so nyina hu bibi se e fa ho a e se oba Amedilab Diagnostic Services ye be scans any labs e dia hwe
the cost to efa wo Johnson ho say prostate na a large and I say other urine problems be na wo a ni na ya be hwa ma enti se unya sa symptoms ya ete se oba a medical services na ya show enti mostly no complications are what urine prostate enlargement ne say it mean ma urine retention na say because I want to make engine so ye no they be another so na e be aka o junso twanu enti sa no it mean ma urine bacterial infection because Johnson say yankopon abon said that Johnson twanu ye ma APNO. This is the case. I will prostate no pushing urethra na ye kano. Into Johnson eba kakra na ejai. Into de bia o bladder no Johnson bebre wom na ama o infection. That infections are ye kan so it may travel echo kidneys which is adia ehu pa. And sometimes so urine retention no the urine no bebre ana eka wo Johnson twanu mu a move it back to the kidneys no your friend of hydronephrosis it is a hydronephrosis I Johnson na o kidneys na form develop say MP no they say Johnson sign come back to they be free na ama o kidneys na say say ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu say na the kidney failure ne ade bro nti ade say ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years and that's how try man develop all these symptoms na answer o de na ba that's how de ne ba medical ne ye hwe no ne ye hu se ne prostate size no e normal na se kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no ho se bi a ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana say ne lifestyle bi no obesesa ma sa complications da be no boy wadwen so obesesa e free street so akọ asole okay me nipa bi a sesi ano me ka so betweme akọ asole kura o chena me du achi ame asole ko ne business intime so me ye ni business me kọ asole amejo 1.5 street me de sesi a osofu obi a be hwe video ni bia o so pogu aso wa asodi my ready o ba de no ba ya me o ba 1.5 so na asmen sacha me tip sesi anyona ye no to a ana yedi nkoma ka bu se yenso osofu beba o beba be tran chen oni be di na me asem sisi da be no ba ya wadwen so obesesa e free street so akọ asole okay me nipa bi a sesi ano me ka so betweme akọ asole kura o chena me du achi ame asole ko ne business intime so me ye ni business me kọ asole amejo 1.5 street me de sesi a osofu obi a be hwe video ni bia o so pogu aso wa asodi my ready o ba de no ba ya me o ba 1.5 so na asmen sacha me tip sesi anyona ye no to a ana yedi nkoma ka bu se yenso yosofu beba o beba be tran chen oni be di na me asem sisi da be no ba ya street boy bia na so bi o street bia e free street so akọ asole okay me nipa bi a sesi ano me ka so betweme akọ asole kura o chena me du achi ame asole ko ne business intime so me ye ni business me kọ asole amejo 1.5 street me de sisi a osofu obi a be hwe video ni bia o so pogu aso wa asodi my ready o ba de no ba ya me o ba 1.5 so na asmen sacha me tip sisi anyona ye no to a ana yedi nkoma ka bu se yenso yosofu beba o beba be tran chen oni be di na me asem asem na obusam de obusam asem kese pa o because enkofo keka say obi wo street a
ɔyɛ krɔmfoɔ amafo kora ne nam kora no musuro na de nti obi o street bia yɛ krɔmfoɔ na Dabi omo yɛ prophets Shatawale no obonyo mo no so omo so a street boy ba a prophet check say 2019 ba be si lo 2020 na BBC ye no obonyo mo 2019 say 2020 Ghana be hu miracles e form and so as o ma spectacles on say colonial o say hwan no buy inti street boys nya kromfo obokro no a asofo bakro abokro no nti street boys na yani na ate na ye life o say ye dey ye no no metimi ne watena aye de me bia by Sunday me ko church akọ tight ne correction ti sofo ne sen kam street boy ada na bo tight no je ti street boys ne de they are number 1 yes Christo basia street boys never go first cause say come the street boy no catch any street boy on dwene ho say we say we ho na wa ko to aduane ama no by sorry for no me who say obi kura no obi okọ asori so obi o ba efi obi niema esen nsu na obedo ogu say because on ne nkasa na oni nua nkasa na okọ asori de na okoje the street life near say and say nim de ayo ye da bia e bompa e manyankopon ena ye mbokro no ye chiri kro no say oye so obe bokro no a wa wasem me amete ai me amechiwa ma police for no cause minti na get to nkotwetwene e ma na police ni bi mba e me kan say hey stand there why you smoke wa bra me bo ne kro no ana mentwe jot president neje tax wo na wabana police ni bi akwala bi ebe kasa say hey stand there say jaje o yere mfata o de o yere nye anye ajuodo nyambo a wo de bra why ajuodo nyambo abra ye hwe ni mo ha what's a big man wo de bra ma ba no say Diano somona nene ya na mfaka fufuro bi ansa mremo big mouth dem kai no ni tie sakrado Messi Diano Diara enya wadwe nya wano dindin bi o misi kro na wura wote ma me ni mba o me gira telephone man say nyina mabodia o me kratro yamma na to ayampia se wonane to ayampia koso to ayampia na fidie ni yiwa me hon metwe me ho ebi bedu na wote na me kacho mate Messi nenya wo bedane ni san na aba odi na wabo yenku nipa yenche no abote kete no ni Patricia metranso ni teacher gamna anyeme ye kom to Bible verses Bible verses say what church of sada no mesoro nipa ti me se asamaba bra oba yenkum nipa ye mo asenium anya wa die ne bayi wa fim eye wo a na wa ha oba we nipa kum nipa yetimi ye morre nipa bi onyame de ma osebo a wo betimi abo no okono bisi nyame bo ade no wo ye oba ade na waje ne kwafe ne zam o se nyima ni nyina mom enyine otwabre no na wo be kum bi sai asem na aba nyisa asem yekum nipa ena mefro bepo ena mefro soro na wo boni awadi nya onyankopon ku akate ase me nyonku be say we all sin differently obi dia ye adwaman obi dia ye konsa sanate me so obi di boni awoka do so obi asin differently ebi awo be ne mra ye no ne adwaman ti jalo no wo ba ye di ebi awo dia ni amode ti so body no ebi awo dia ye yi obi anya wo dia no sanate what yes we all sin differently ubekuno na plano kwa zeni odina ko mimi wodi na kwa champagne wo ni de mate mo ka bi tuja plan ti se twaboye u twaboye ohun u je che twaboye ye da se u twaboye why ti wo ye na wudi atemro ohun twaboye
abrante ye na wudi atam ndi watem me pacho me ni watem na so se akwa ni di atam ye tete ho there be almost say hwan se eni kwa ka be bodua ena ye wo se wo bodua asama na aba na ye duabo ana me ka say obi na busa me say eni kwa ka me bodua e wo manim ana me ka say akwa no funa me no akwa no like we complain no mu ka say tia me ni watem no me tiri watem ni watem fato so aduada ye hia o dua no mo hwe na mo na ne ya ote yabeda ne nso agise akoda ne wo ho mo hwe commander tuka no na ne akoda ne nkonom ko yidua ne mfiri aduada na de ho bia no ko hwe omega na onfa akoda ne ko na onko hwe anto abusa pani Romania wode so no wode a mo nkonam koda ne mame ne nkonam koda ne dua ne mfiri ho aduada asem bia wo ho bia no na yaka Papa medawase ayenka ba yewo ane miensa mede maye atiefo pai Yamame Mrs. Evelyn Forsen do no friend sofo mame nya cheno honhom na etimi mu no wiase obi a honhom ba enye se oba street to be hu geto boy ka se ye adwuma pa eti chama metide wo kana se a net Mrs. street na wo so ne de unu ho kura se wo street kura medanya kopon kura se o mame ba street ne so enza nka isi me no tie nka me ko be condemn 90 years life and 60 years because we betimi aka asem said ye menua na e ka chi o say street ni su nim say ma me motiase ena ye nam wiase na ye street na ye no no me ne ma na sese no ni say nim de ye de ye ma me mo adwun omo ho nti say me se obeba na me no ni asem na do ho ba say bia yes esem obi enu echi no free nipa na o ka che me se esem no ebi enu ya na oba kwan so enu echi ya na oba kwan so na ma dwen me se ebi esem o senior ma me hwe senior ma asem na me hwe akwala na etime eja ne kwan ba ya dwen ye ma me se da bi yeso ya wo mba me ka wa na hye me ma wale me ban kwa me hu ba girl na won fe pa Eradi adom yankopon no hwe nyina yeso no osi oba sa yankopon no so oba obekwa asole dem nti ye nim no pa so obetimi ayede aba ntini anopa ade achi na ewi abone ade yeso asa enye se bia me street ni suminim de ameyo me mpese me di bone ntina mama ba street ni so no. The street is aware and the street always knows. So for no musimi mbedi mameka mamise no eni na e wiase ne ma. Ena me kromfo a no aba street say jai obi bia yede ebe so for yesi. Yo bi o street no also. By na ni yede ebre ade. By street ne also no eni so say bia ye pe bibi ona so pay lupre akoto ona wo lorry fire so e case kashe butum so for no dey metimi akoye because me too me nipa ena nyankopon so sisa nipa at any time me kwa akoye so for no kura nka be ji o musem ena nka o mukura be sa afu no mo mukura sa be fume se enya akola we na yese no onye na ene de why dey we jai bibia no intime se ene meti hai na me wo mboa se obi beboa me se bra na bejiwe ya na jai we ya ade na menye obi ama wo mba ma wale de minim de me ya na me so ya no pe bia me ma no me yemienu me ma 60 cd ansa na ade enche nti 60 cd na me de ma no se ma be wia wa de na wo de me court because me mbokro no street na mo so na street na mo so no enye se me wo street ni so no me bokro no anase me de ma adwen na ye de edidu o street ni so street no me ubu sama se a me ya kwala me ba no kasa kura na ho ya me den na onse wiase de osisi no ya kwala onim bibi ye de e wo trim ba me nyini ba no na ade bi ba me ni so se ye wei
yewi kofa we ade kono we nkoko kofa oba we nso na me obe 15 years 16 years because me wose panyi bi boil nti o se me so me boil because honhom na tu bi mu bi aso ne honhom by ebedru be bi na me fa namfo na me ne omo nam ena menya problem ko twa prison here dey e bye me ko bye no omoa me no me ko twa prison bye no insu kra e be nom kra no because of some say we do e kronfo akofo obi ade no akọ prison aba by dan akọ pass say o me ko prison o because obi e adwim insu me na for no o ma me say o mo ye Satan ba o mo so o mo kọ asole se nipa miensa be hia na mienu afa o mo adwe na ma dog baako nti ma me ka se da bi na me nua na ri o street ni so a me busa na sema ono kwa o ma me busa mpo o na yesa me na wadidi bo mo na me ne o mo na me bokro no ma o mo skedi no o mo mu na ye dey e dani o mo chi ye dey na di o mo so otibe e getu enum wi onum we tramo enum we no enum we o mo se on di onipa bonini ti me ben sa nipa no na so yesin o mo asa na ma no kro mo nye dey ena enye se bi e so o mo se ne ma na o mo num no e o fre den e be jai ye na na num kra na o mo ye bi ba ne o mo jai eni ti e ma mi ko street no odo na o mo yi kire me o street ni so no ba me no o mo na mo no na hu se o mo mpe kro no because kro no na de mi ko be bi a me ko e no me buy no on catch you say boy say 2 years 3 years kwa na akodi o prison ya ka bonte otia anka wo 10 cedi bi kura de me ya tonsu nti asem o catch mo yi odo kire me ba me konya iska me ko bokro ni nya iska no me de ma o se o mo kwa asore no aye me na ofo a me ne o mo sa me ne o mo sha ase o wiase nti o na ofo no wo na o mo sha ase no na wo street ana say na wo na wo street na wo kwa na wo bia bro mu no mo onye bi dia na da se pa ye ekro mu ano e start say minimum age mate ye nyina yo one class e bi so chen e bi mo street no o start at the age of 10 na wo start say wo start chrono getting na o bi ko prison 2008 na wo mfe be say 2008 uti free at 8 man e 20 years no ma kwa SS wi ba no akusua SS life ade ba kwa e ha adwin wo wiase ne se oba be ko boarding school enye se e wiase obi an ba boarding school no okwa share different peoples timi namfo na me ko share omo no na me nim bibia no na obi nom jot na me de me nim hwe no tite bia me ni pia na o ma me hu se boy say be mo fine ma nom jot ni bi na me ko nom ntampe eno so na e boa me sen di jot na o nom no enso me nom so a me tifa buka me nko class so exam sa me pass me school for no kwa no mu dwame headmasters ni na because me nko class by the bia exam sa me de me twa because of na me na me nom no na ebie ma adwim na ne nse ne ma na me no no ade papa se me ka chiri obi se onye de onye sa beja futu nti wo de koso a di onkomo no na ma mesua sa ne ma no nti wo hyase free SS na wo de bepie mu o fie me ba fie no so na sa ne ma na me ka se me na fo bi ma me do ma me ko ya de boni me ba em ko sua SS living no e de me ba ye no enye obi an ko SS o ko bad ba me ba fie me na fo no am ko ba no makopia de yesu mafa maton me de modi ba e moda ni mo yama me bo mo na me ni o mu ni hwe no kura no e na je me fe so eduabo nyina nya me ko prison ba me sai nya eduabo nyina ba e mama e no na ha me e na me ba e no so mama sa de na ye de me ko e no me de be ye madwuma eni ntina street ne so ye me de no si me hu de o street ni so nyina school no
Washa sese na wo fa no man ketenkete wo school mo ansana wo de be fiana ye school mo oh there one shall say enwia de wo school mo I'm a bad boy with school by now on day no more free fee school no mattress ne trouble aduane de ne 20 ntam de be fem pobo nya ne de ba di onu wi bia na ko me yin na ya bida aduane sem pobo ne o antale o trousers ko out si a wan tena wa ba ne atamko ti ni nyina wo start free horse ana me senior ma bia me koto no ya me bra panyi na me no the same class and I am before de se komode ye pia na dwoba ye konom ye ne ma na se ba oso na se ye komode ya so ye aduane ni bi mai ye mfa wa de ye school mu obi ade de because ye ba ni na discuss ne free fee ye ba because ye ba fie ni abehu di ya ba nya ye de ko school bai se waduane si wo na ye akola bi na ye busa o ya management no famu ani ye busa o na wa fama ye mbu Uhuye na akase ho abete wo ne ana ebe akọ report to my headmaster. Nti ye school de ne emfa bibia ho. Onse me eketu apa, uhu me eketikete. Ba me eketikete se me huhu mu de me eketua e bia ni padua ba huhu mu ye panyi. Me ko prison na me akwala. Na me short boy. Na me nyini 20 years konde ba me ko na de na me di mani ko hu ye no. Na mekra no kra anye dey empe ntinka me free wiase anka ho no ametimi free wiase because tam etimi botam se kwhye dem etimi botam se bedidi bp de me time bro so no kra se bo 5 o'clock akoda ewi enwume 5 ya se koda ntimi dwen wo se nti ade ntina ade na me ye de me ba ho no me kofo obi ade ye de me ko ho no me yes ade no me nu me ho ba urade adomo de etwa me ye de epie intime prison life de me catch the street boy bi ase so person ko prison ya wa wasem so obi akra ntu obi amu enti so bi wo ho no person ba street a we encourage ni say omba street ni bia ana say opa so a onfa kwan we ana say street ye bia on so nye bi ana we encourage me ebeze me street president okay say whole street ni so no ye dwen se de bia betena get to say akopem say Yesu beba street no betima ba so adwen na ade ba no se we anyansafo bi o mo street ni so apanifo senior ma afia bi o ba beto mo no na wo kuntokwa no wampataw uko wi ade na ososo uko yewi na ososo a eno street na ne memma so everything is true. Good and bad. Into street in there. Yeah, o street in Sunday, I'm for quite sorry. Me Friday, from Friday to Sunday, the beer me quite sorry bumpire. With the beer me bumpire. Bumpire na. Ja na head you. Nyankopon, Jesus Christ, on the head ye. Yes, you had the no. But sorry now, uncle, until we work so bonsam. Street nails in a bonsam for. By over street no so na o life onye fa ya street for e beja okwan am free mu erade Nyankopon a obo osoro nya asase Nyankopon o se o boy se osuman ne o seso o mba abehia edi nkomo boni bia ensi enye ntokwasem yɛda wase sɛ wama yɛ ntease a yɛ nyinaa yɛdɛ yɛkasa abom ɔsorosoro hene Nyankopɔn a wɔnim ne wɔkyi obiara ni hɔ yɛda wase sɛ nnɛ yɛyɛ ɔde bɔnyɛfoɔ a yɛnsɛ hwee Yesu atumi akasa a obi bɛtie koraa na ɔbɛka sɛ daabi ɛbɛnam wei mu so ntimi ɛsesa wama no si yɛda wase sɛ wahwɛ yɛ so na deɛ ɛwɔ w'anim a ɛda hɔ ma yɛ no wobɛma yɛhu yɛyi yɛhu firi musuo ne ɔsan ne ɔtan ne amanneɛ ne nkwanhyia ɛwɔ dɔba Yesu Kristo din mu ɛne yɛfrɛ yɛda ase amen.
and none of my cast and for 2 3. Say a cassa obi wo street where the boyenia and never made out to say wrong. Obi kwa absolute by Paiboa in your animal crowd bonocrano. Obi or tasso them 24/7 crime engines or boss and pine be. Tim Paibonu in someone. Then we say we are seeing Finny Penum in Bunatan. I say, oh, will be a kind of piebom. Chance back the uncle concern, dear one parano. Aha, any idea of competition be near. If I say we fear you, ever judging chain to move from my drink and blah, let me be into me a camera. SM, Chemo me, mammy. Oh, tell him, Bodian, I'm sorry. My meaning papa in 1 year, Munye. By still na soon a chintini at Tiasi, Cancer and Comoy Efrio. To me catch and say, Senior say, Obu, our uncle, ne spirit at Tiaseno, on Tai Chisa, no Maya Kuma. Until Lima, Mr. Miraho, dear, Makaiwa, now Miraho. Yankupon fountain baby out, no. Nem on Bonnie Bahu by. Oh, Yankupo Dimo. And there's no platform. I shouldn't bet you the Kaya and contact them. Mamma, Medilla, familiar Bema, and can then use a cell up. You will Kumasiano, a try a demon. No custom say, hold ye, test and I say, oh, failure. So I'm hospital. Now, Dr. Nakacho say, I did say, oh, Wujim. And now, in one person only say, oh, I did say, oh, Wujim. I did it is a typhoid, a hepatitis B and C, diabetes, ASH, cancer, 20 petrimu, ye from and a full them, and a feel better and not be woman, and a fake Kaya and a HIV test up as a way. Zoom and focus news on social media. Zoom